Sinabwiye ngo uyu mwaka n'umwaka wagasobanuye muri Tsuzuribi gake ku gasobanuye films.com Vancouver Media. Urebe dutangiriye hakunino wumva amagambo dutangirana. Umwana yarari hano areba kandi kana kagakobwa hakurya gake. Uriya mwana bamwita Anne. Y yo soy Max. Je banyita Max. Y las primeras veces de casi todas las cosas. Uyu mukobwa yarahabaye ku kintu cyose nagiye nkora bwa mbere yabaga hari. Cyase twaragikoranaga. Primera vez que jugué con. Bwa mbere nyina n'umuriro twari kumwe Anna. La primera vez que fui con una chica de. Bwa mbere njya muri vacances n'umukobwa twari kumwe. Umve. Primera vez que sentí. Bwa mbere dukora ibintu biteye ubwoba twari kumwe. Urebe. Amubwira kamukunda. La vez que tuve miedo. Bwa mbere ngira ubwoba twari kumwe. Umunsi amubwira kamukunda. Y la primera vez que tuve suerte. Bwa mbere ngira amahirwe yo kuhatwika twari kumwe. Primera vez que fuimos valientes. Bwa mbere tugira umutima ukomeye twari kumwe n'imiryango. Más románticos. Na bwa mbere twumva turi mu rukundo twari kumwe. Wewan! Muri mu rukundo ni imiryango ibiri umukobwa n'umuhungu bari inshuti. Que nos dolieron cosas insignificantes. Bwa mbere dutongana dufite utuntu tw'amafuti twari kumwe. La primera vez que tuve éxito. Bwa mbere ngira icyo ngeraho twari kumwe arangiza amashuri ye. Baranywe n'ibimogi baranywa. Quedó más remedio que celebrarlo. Twagombaga gucelebrira ijoro narangije amashuri barasinze banywa ibimogi bajya mu modoka. Bagenda mu modoka batwara basinze. Umukobwa yagiye ngo asheri nawe nk'utazabimbwa. Bifata amavideo. Bakoze banuko uwo munsi bimwe leta ihora ibabwira ngo mwisinde. Que maté el amor de mi vida. Bwa mbere niciye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nyagasani. Gutwara wasinze uri kumwe na sheri bikarangira umuntu twayapfuye. Uba wiyiciye urukundo rwawe. Umusore yishe sheri watabishaka. Basinze. Ngo muri abasore ngo muranywa ngo genge yo nanywe ukanyicaza kuri vora. Ingresé en la cárcel por homicidio. Nagiye muri gereza bacinja kwica umuntu bitavuye ku bushake. Nicyo cyaha bagukatira. De 9 años. Nujuje imyaka 19 birangiye ngiye muri gereza. Por el dolor y la culpa y siendo millonario. Muri gereza batangiye kumuhotera nifitiye agahinda ko kuba niyice girlfriend nabishaka. Muri gereza bari kumuhotera kuko bambona nk'umwana wo mu bakire uno musore n'umwana wo mu bakire cyane. Pronto me convertí en la presa perfecta del mundo. Abantu bose batangiye kujya banyataka bakankubita nkabaha amafaranga ngo batankubita. Por esperar. No guhumeka narabyishyuraga kugira ngo bandeke muri gereza mpumeke. Encuadernar 3. Nyogokuru wanjye yanzaniye 3600 yabihishe mu gitabo. Dar libros sin mucho. Byo kugira ngo nishyure abantu batazajya bankubitira muri gereza. Yatanze ruswa. Pero llegó un momento en que ni con todo ese dinero. Nishyuye abantu amafaranga y'umutekano ngo batankubita bigera amafaranga arashira. Tiene senos de piedras. Amafaranga ashize batangiye kunkubita amasogisi arimo amasabune. Latos de bakanwicisha amatabi. Finalmente me metieron. Baje no kunshyira mu kimashini baramesa. Minutos. Namaze iminota 16 mu mashini bari kumesa. Pero me sacaron antes de centrifugar. Baranzengurukije. Desde que ya estaba muerto. Mera nkaho napfuye. Navuye mu mashini meze nk'umurambo. Nuri kutubwira. Yikubise hasi amera nk'umurambo. Umusore warubayeho yishinja icyaha ko yishasheriwe muri gereza. Amutwara yasinze. Y mientras esperaba que se llevaran mi. Ubwo nari negereje ko ubugingo bwanjye bumvamo ngo mfe. Que yo ya había gastado todas las cartas. Natekereje ko uburibwe bwose bwo kwisi bubaho nabunyuzemo. Y esa idea me puso contento. Birangije biranshimisha. Umve. Se resucitar. Ndavuga ni nkwiye kongera kubaho. Umunsi yarahagurutse. Decido de que si me ponía en pie. Naravuze ni nimpaguruka nkabona imbaraga zimagurutse. Nta kindi kintu kizongera kumbabaza. Nta mikino izongera kumbabaza. No para vivir una segunda vida de mierda. Naravuze ni umuntu uvuye ikuzimu umeze nk'uzutse ntago yakongera kubihirwa n'ubuzima. Va por delante. Naravuze ni ngiye kuryoherwa n'ubuzima. El agujero más inmundo. Nubwo mfungiye muri gereza iteye ubwoba ariko ngiye kwibamo nishimye. Narahagurutse uwo munsi. Ese fue el primer día del tipo que soy ahora. Uwo munsi nahise mbondiwe ubu. Programa corto. Mwankize mu mashini mesa. Lavado. Mucho mejor que la ducha. Mwese mwumvaga biriya bintu birenze. Nta bindi mufite mwabicucumwe ngo muyinkorere nabyo. Baramutinye nabo. Bagize ubwoba narasekeje. Yesu atangira no gushyiraho akantu. Atangira gushyiraho akantu buriya narabahagurukiye ndashaka kuzakubita diveriseri. Naragiye nubaka umubiri. Y en 15 peleas. Narwanye imirwano 15. Bituma muri gereza
kugeza banyubaha, utangiye kujya arwana bakamuha amafaranga, abikora yishimisha abaye nk'ikihebe, hamwe ubaho ahantu hateye ubwoba ariko bawishima. Urebe musore kura amenyo muri gereza ariko bakayakura seka. Y eso nanejejwe no kurwana ku buryo byahinduye uwundi we. Los viajes para colocarme los implantes dentales se convirtieron. Natangiye kujya nsohoka muri gereza nkagenda bakanshyiramo amenyo, nkataha muri gereza nishimye. Musore yatangiye ko muri gereza yishimye. En el lugar más inesperado. Ahantu habi cyane ntatekerezaga ko umuntu akwiye kwishimira. Salvajemente. Nahagiriye ibyishimo bidasanzwe muri gereza. Buriya byose ni mu mutwe ni ukwiyakira. Uramubona ariko iyo abasasigaye ari ikirara muri gereza. Hari amasabumarine yagaragaye mu mazi y'Abarusiya bikekwa ko yari kuba yikoreye za misile bitwaro bya kirimbuzi. Umucamanza yemeye ubujurire bwawe ugiye gusohoka. Reducción de condena por buen comportamiento. Imyitwarire yawe myiza muri gereza itumye bakugabanyiriza igihano ugiye kurekura. Imfungwa zarasitse ukuntu ari urumayibobo muri gereza. Uyu munsi urasohoka. Sohotse muri gereza bitunguranye. We yari yararyohewe na gereza adashaka no gutaha. Ubushinwa biravuga ko bushobora kwataka Taiwan, niyo makuru ari guca kuri televiziyo. Guverinoma yateye ubwoba ivuga ko yo umusaza nta sheni idacika manu usubiye mu gihugu se mwana. Nta sheni idacika. Gereza abantu begeramo bakiyakira bakagiramo ibyishimo. Asohotse gereza avuye i Madrid mu mahumbezi, yasanze papa wamutegereje. Hace 3 años que no nos vemos. Lo que más te preocupa es mi aspecto. Imyaka 3 tutabona nuhangayikishijwe n'imyenda yanjye. Nagusuye 3. Bakambwira ngo ntabwo ushaka ko tubonana. Te lo hora entera. Al principio tenía mis demonios. Inshuro 3 wansuye nari nyiri kurwana n'ibibazo byanjye muri gereza. Tenido una 4ª vez. Iyo ugaruka ku nshuro ya 4 bari kukuma tugahura. Sora yaratangira kubona indege z'intambara ziri gucaho zihuta. Papa arikanga. Papa n'umukire. Max, llevo apelando para sacar. Maze ibyumweru ku rukiko ngerageza kureba ko wajurira ugasohoka. Ndagira ngo uze tujyane. Tengo 3 planes para hoy. Mfite izindi gahunda uyu munsi papa, ntago njyana nawe. El mar. Ngiye kujya koga mu nyanja. Wakayoga kameze neza bita fimbo cyangwa ingwe jini. Tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Ese isi ugezeho muri kano kanyuza ahaniri. Urahazi? Hay un riesgo extremo de escalada bélica. Intambara yazamutse ikomeye ku isi. Ndagira ngo uze tujyane. A un refugio. Ujyanye mu bwihisho. Ndagira ngo umve filime. Un bunker. Ujyanye mu buvumo muri banka, mu buvumo hasi. Un agujero el día que salga. Vuye muri gereza imeze nk'umwobo nsubize mu mwobo. Mwana wanjye. Nunca voy a ir contigo ni. Nta hantu njyana nawe papa. Nunca. Never, nunca. Tú solito. Ntago njye nawe tubanye neza. No me queda nada tuyo. Nejejwe no kubona n'ikintu kikiduhuje. Toma. Usibye kuba byitwa ngo warambyaye gusa. Pero todo lo demás ha quedado ahí dentro. Max, te estoy hablando. Max. La vida. Es una crisis inminente. Mva ngubwire wa mwana. Gestiona ese búnker. Abantu bita kuri ubwo buvumo ni bamaneko bakomeye bafite amakuru k'isi igiye kurangira. Ngwino tujyane muri ubwo buvumo. Nuke tumaze iminsi twumva. Hasta allí. Mama wawe ari muri ubwo buvumo. Tu abuela también. Nyogokuru ari muri ubwo buvumo. Sea la última oportunidad que tengas para. Amahirwe yawe ya nyuma yo kubasezera. El padre isi igiye kurimbuka. También está. Na papa wa Anna wahoze ari sheri wawe ari muri iyo gereza. Anna wapfuye. Ati na papa we ari muri ubwo buvumo, ntago ari gereza. N'ubuvumo bakiri bari kwishamo. Nicyo gihe ujye kuvugana na papa wa Anna. Nonaha. Mbere yuko isi irangire. Ibaze gusohoka muri gereza bakubwira ngo isi igiye kurangira ngo tukujyane mu buvumo bw'abakire bagomba kurokoka. Niho ugomba gukirira ibikomere. Kuva bidatinze ugomba gukira ibikomere. Ujye guhura n'uwo wiciye umwana. Areba moto. Es conducirla. Urashaka kuntwara? Dore ko ntaki. Poquito de libertad. Banza wumva kwishyura ukizana ukuntu bimera. Mwaye ko ntaki umuntu umaze imyaka gereza bakumbuye no gutwara nawe. ¿De dónde salió ese búnker? Byubwo buvumo se bimeze bitegenda bimbwira. Conocí a un coronel en. Nawe na koroneli ahantu dukinira tennis kuri tennis club. Nos puso en contacto. Yo waje kumuza niyo company iyoboye ubwo buvumo. Se ha llevado con el máximo secreto. N'ubuvumo bwubatswe kandi bikorwa mu buryo bw'ibanga cyane. Bwitwa Kimela. Millones. Twashoye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo ubwo buvumo bwubakwe. Urebe. Papa uri kubwira umwana we. Enhorabuena. Felicitation, reka badusobanurire iby'ubwo buvumo ngo abakire bagomba guhungiramo kuko isi igiye kurangira. Felicitation.
Si está viendo esto, nimba uri kureba bino un búnker de lujo. wamaze kubona ubudahangarwa cyangwa se ikarita igomba kukwinjiza mu buvumo. Ya son unos wowe na famiye yawe refugiados que van a tener muri muri bake bazabona amahirwe 10 años. yo kurokoka Seguro. mukamara imyaka 10 muri ubwo buvumo mu gihe isi izaba yararimbutse. abari hejuru ku isi bari gupfa, mwe mwibereye mu buvumo. A partir de este instante, nuestros asesores trabajan para muri kano kanya abajyanama bacu turi abantu bose bari guhunga isi igiye kurimbuka. recibirán una llamada para ingresar abajyanama bacu bari gukora n'uburyo wafashwa kugira ngo yinjire muri ubwo buvumo en el búnker. hakurikije uburyo bw'ubwirinzi budasanzwe. Las restricciones sobre los indege igomba kubafatana isaa 7. prohibidos los vuelos para aviación civil. umva saa 7 zageze nta yindi ndege dushaka igaruka ku buvumo. Poder salir hoy. kuva ntabwo turi bajyane ku buvumo mwatinze. turacyari saa 7. Tenemos tiempo. turacyafite iminota mike mutwirukankane. turabinginze twarishyuye. sigiye kurimbuka abantu b'abakire. La norma es que nadie wibagirwa itegeko rya mbere. presencia del búnker. ubuvumo tugiye kubajyanamo n'ibanga. babapfutse amaso batamenya n'aho baciye. Desgraciadamente nos vemos ibaze isi yose igiye kurimbuka, intambara iri kuba, bélico. Se dan cuenta de lo que sucedería ukamenya ko umuturanyi wawe cyangwa abo ufitemo icyo mupfana bajo su piedra. cyangwa abo mwakoranye bakamenya ko ugiye kujya kwishana mu buvumo, Pondrían en peligro la bagukurikira bigateza akavuyo muri ubwo buvumo, ugasanga n'ubundi ubwo buvumo ntabwo tubukwiriyemo, ugasanga n'ubundi twese turarimbutse. niyo mpamvu tubazana mu ibanga bishyuye bonyine. Quimera se encuentra bajo un lago, Kimera ni ubuvumo twubatse munsi y'ikiyaga, oculta a 200 kiri muri fiti zigera muri 900 Metros de- munsi y'amazi hasi niho twubatse. urebe Hemos trabajado para usted durante tumaze imyaka 7 turi kubakorera, búnker climático. turi kubaka ubuvumo muzahungiramo abakire mu gihe isi izaba igiye kurimbuka. urebe filime, Fascinante obra de ni akazi gahambaye kakozwe n'abenjeniyeri. ingeniería preexistente donde hace 45 millones de años bubatse ubuvumo bivugwa ko bwari bumaze imyaka 45 buri munsi y'inyanja cyangwa se y'ikiyaga. esta es nuestra pequeña ciudad. uyu ni wo mujyi tugiye kubatuzamo. Plataformas, ni umujyi ugizwe na etaje 3 35 refugios ushobora gucumbikira famiye zirenga 45 inexpugnable. badashobora kugira ikibinjirana. Descubrirán que la seguridad no está reñida con el uraza kumenya ko umutekano n'ubwiza cyangwa se ibyiza bitatse ahantu bitajya bitandukana. ¿De verlo? urashaka kubireba? bakingurira hano, Acompáñeme. muze tujyane. kina ni ifaranga barajugunya, yinjira hano. urebe Bienvenidos. ni karibu. En el número de sus cajas de seguridad. ni hano muzajya mubika ibintu byanyu, Objetos personales ibikoresho byanyu mubisige hano. es por su seguridad. ibintu murabisiga hano kubw'umutekano wanyu, GPS del móvil. kugira ngo hatazagira n'umenya location yaho muri akahabasanga. Complejo cuenta con 20.000 metros iyi nyubako mujemo ifite square feet zingana n'ibihumbi 215 y ha sido diseñado para dar una sensación ni de... ahantu hanini hisanzuye, abakire mwishyuye yanyu muzisanzura. Aquí está nuestro jardín. dufite jaride yo mu Buyapani, Está la zona infantil, donde dufite ahantu abana banyu bazajya bakinira, comer y recibir sus clases. ndetse n'amashuri yabo bakayakomeza, n'abarimu barahari. Son igualmente para su seguridad. kubw'umutekano wanyu Está dotado de un contador twabashakiye imyenda de radiación. myiza, tunabashakira ibipimo muzajya mwambara ku kaboko bikatwereka uko ubuzima bwanyu buhagaze. Colores que hemos elegido, ibara twabahitiyemo queso rigenda kumera nk'ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo. igual. Con estas pulseras abashinzwe umutekano bakora hano, constantes vitales. ako tubambitse ku kaboko de acá, kazajya katwereka uko muri guhumeka, uko umutima utera, Financiar nimba nta kibazo mufite mu mubiri wanyu. para que no las pierdan. urebe Complejo podrán disfrutar de espacios maravillosos diseñados para sus buri muntu azaba afite ahantu hahangije ho kuba yaba. favoritos mufite a spa 38 grados. ndetse mufite amazi ashyushye, Escanear su huella. shyiramo ibikumwe byawe. ni abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari mu gihe isi igiye kurimbuka, abandi bose bari ku isi bagiye gupfa, abakire bazarokoke. Búnker se abre mediante huella biométrica. ibi bikumwe byanyu nibizajya bibafasha kugira ngo mukingure ahantu, mwinjire ahantu runaka. El usuario podrá cambiar las vistas fácilmente. umuntu ahantu arara azajya ahindura view y'icyo abona kuri screen. Sí, ¿nos llevas a la montaña? Enseguida. urugero nk'umusozi, Ojalá no ukaba wiryama ureba imisozi, ureba izuba. sucede, no se preocupen. Mi Bebe. y yo estamos absolutamente preparados para proteger. dufite ikipe y'abasore hari bari hano bazabafasha kubarinda, bambara imyenda ya oranje. dore ikipe ibarinda ngiyi. umwana baramuzanye, mwana wanjye dore mama we. abakire bandi bamaze kugera mu buvumo, umukene arapfa. ibyo bintu mugomba kubimenya. ¿Qué tal está? urambibabwira. nyogoko, Señor. uriya mugabo ninde? Antonio, uriya ni Antonio, ni umuganga wanjye. recibir la quimioterapia. urumva nyine nk'umuntu nkanjye ushaje ntabwo nagombaga kuza mu buvumo ngo nsige umuganga unyitaho. ni umukecuru urwaye kanseri. wumvishe ariko umukecuru kuba agiye kuhungira mu buvumo, isi igiye kurimbuka, ariko akanatabara umwe mu baganga bari basanzwe bamuvura, nawe akamwishyurira amafaranga yo kugira ngo azaba amuvurira no mu buvumo. Un hospital. urumva sinzabasha kujya mu bitaro, ibitaro bigiye gusenyuka. Muy bien. Y 30 heridos de gravedad. ¿Cómo estás tú? El ministro de Defensa umeze utemeze neza. en una rueda de hano prensa bari kureba minisitiri w'umutekano w'uburusiya yavuze ko bagiye gukora igikorwa cyo kwataka kuko babangamiwe, niyo makuru ari gucaho kuri televiziyo. urebe filime
isi ishobora kuba igiye kurimbuka. Ngo abahungiye hano n'abakire bahawe amakuru n'abatasi. Buri abakire babasha kubona amakuru mwebwe mutabona, barababwira ati bigiye gukomera, byaba byiza mubaye muhungisha utwanyu n'iki. Mukire mukene arapfa. Ntabwo nabyizera. Bari hano dore papa wa Ana yabonye agahungu kateretanaga n'umukobwa we kakaza gusinda kagakora impanuka gapfa. Por favor. Hakuze kujya kumva umuntu we ngo yapfuye ngo kubera yaratwaye n'ikigoryi gitwaye cyasinze, duhora tubabuza gutwara mwasinze. Urebe papa yarababaye. Uvuga se we ni muntu. Nari nibagiye ko njya nanjye rimwe na rimwe ngiranya. Noneho Max dore papa w'umukobwa Guillermo. Veo que ya cumpliste tu deuda con uvuye muri gereza ubu ngubu wahaniwe ibyaha wakoze byo kwica umukobwa wanjye. la deuda que me quedas contigo. Ideni nsigayemo umuntu niweho niciye umukobwa. Nunca dejes de pensar en mí como el asesino de tu hija. Ugiye kujya umbona nk'umwicanyi wishe umukobwa wawe. Quería mirarte a los ojos y decirte Ndashaka kureba mu maso ngo ngusaba imbabazi. y que lo voy a sentir el resto de mi vida. Nzahora mbabajwe ubuzima bwanjye bwose kuba narakoze impanuka ntwaye isheri wanjye Un gapfa. momento podamos cerrar la herida. Reka nizere ko igikomere uzagikira nanjye ngakira. Bebe Claro. cyane. Vamos a almorzar todos juntos, como aquellos días de verano. Reka dusangire nk'uko twajyaga dusangira mu mpeshyi, ari imiryango y'inshuti baje hano kwicara hano. Puedo creer. Ntabwo nabyizera dore umuvandimwe wapfuye. Hola. Bite ukuntu bamureba. Mi esposa. Uyu ni Mimi umugore wanjye. Hace 2 años. Tumaze imyaka 2 dushyingiranywe. Encantada, ¿qué tal? Byiza guhura nawe. Padre murió 6 meses después que mi hermano. Mushiki wanjye yapfuye imyaka mike ishize. Sí. Cicika ariko ibigarura. Marta falleció en un accidente de circulación. Marita yapfiriye mu mpanuka. ¿Quieren sentarse? ¿Sí? Twicare. Sentamos. A ver. Yo aquí entonces. Tuje kwicara hano. Yo aquí, yo aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos. Byiza. Que se come. Reka turebe n'iki kiri kuri meni yo mu buvumo. Restaurante es buffet y no Iyi ni resitora ya self service, ni ukugenda mwese mukajya kwiyarurira kuri Espero que la comida kuri buffet. agrado. Mukitiramo iryo mushaka kumva. Diciendo que he pagado 40 Nishyuye miliyoni 48 z'amayero. servirme yo misma. None ngo njye kwiyarurira. Lo siento, Bakiri nk'aba ngaba nyine bavuga ati tumenyere kwicara muri resitora tugatuma ibiryo bakabituzanira. señora Riquelme. Umbarire Riquelme. Foro en el complejo como Ntago dufite serivisi y'inyenyeri ya hoteli inyenyeri 5 ku buryo abantu bajya kukuzanira ibiryo hano. deberán colaborar. Ugomba gukorana natwe kubw'umutekano wawe ukajya kwiyarurira. Bakiri birababaza. Ngo buffet. Desserts que te ponen los huevos fritos. Ibaze we bya bintu bisanzwe by'amaresitora aciriritse ngo umuntu ajya kwiyarurira. Extraño, pero tendremos que comer. Yo no pienso levantar. Je ntago ndi buhaguruke ngo njye kwiyarurira n'umukecuru usazanye amafaranga ye. Limpiando los baños. ¿Qué dices? Vuba bidatinze bashaka no kuzatubwira ngo twikoropera amatuwarete. En lugar de salir de aquí en unos días, acaba desapareciendo el mundo ahí afuera. Ibaze usohotse hano ugasanga isi yose yararangiye. Seríamos Wakora iki? como el arca de Noé. Twahita tumera nka ba bantu barokokeye mu nkuge ya Nowa. Tú. Ari guseka umugabo ari kumureba ikijisho ariko yamureba akamusekera amwiciye umukobwa. En la sociedad hay 2 tipos de personas, las que sirven y las Ubundi twebwe nk'abakire tumenyereye ko hari abantu bagomba gukora, hakaba n'abandi bagomba hari abagomba guseriva abantu la historia n'abagomba guserivwa. vamos a contradicción Ntabwo twarenga ku itegeko. Dore papa ukuntu ari umusore. han preparado. Bagomba kuduseriva ibiryo badutekeye. Que no te confundan con alguien que en un momento dado podría servir. O algo. Bivuze ngo ntabwo bari kwibonamo ko ari abakozi bacu ngo baduserive. Anda, Antonio, tráeme unos entrantes. Ahubwo Antonio genda unzanire twa petayiza. Se están acabando los solomillos. Je numvaga nshaka steak. Amor. Jye ukuzanira. Se me ocupó. Reka mbyiteho. Rita, Uko Falcón. disculpe, ¿ve esa señora que está urabona uriya mukecuru uri hariya Le diagnosticaron cáncer terminal. arwaye kanseri mbi cyane Asís. izamwirangiriza. El cuello no es una calcomanía, Bivuze ngo ararembye cyane. es morfina. Abanywa imiti ikomeye Puede caminar 15 pasos, ntabwo yagenda intambwe 15 ataragwa. pasearse con la bandeja buscando rabanito. Bivuze ngo muri kumutuma ajye kwarura ibiryo aze yikoreye amasahani urumva atari bugwe. Tráigale 2 solomillos, Genda umuzanire ibiryo uzane steak ebyiri Ika. bahita bonera no gutumira abandi bose bicaye ku meza. patatas asadas, Atuma ibiryo pasta. roast potatoes pasta aratuma. No me acordaba de lo entretenida que era Iyi mi famiye irasekeje pe nari narabyibagiye. de tu estar aquí. Dore ukuntu bamuriya nubwo ari guseka ariko hari famiye imwanga yiciye umukobwa atwaye yasinze. No tengo hambre, tengo el Njye ntabwo nshonje cortado por... babazaniye ibiryo bose barabaseriva. Tráigame el salmón que tienes ese. Umva genda unzanire ku ifi hariya. Le traigo unas verduras. Umva uzane no ku mboga. Bahise babagira abaseriveri ngo barabizi ko ari abakire ngo umukire aba agomba kugira abantu bamuseriva. Hacerle una pregunta que llevo haciéndome. Maze imyaka 3 ndi kwibaza ikibazo kimwe.
¿Cómo huye alguien de un accidente dejando a... gute wakoze impanuka uri kumwe na sheri wawe warangiza ukirukanka ukamusiga wenyine ukava mu modoka ukiruka ukamusiga mu modoka agapfiramo? Uyu ni umuvandimwe wapfuye. Umusore yatangiye kwibuka, yibutse impanuka iba kuko yasohotse mu modoka ariruka. Urebe yari yatwaye yasinze. Asia, estamos intentando volver a unir a las dos familias. wivuga ibyo bintu Vivir en paz después de tanto dolor. tubyakira ibyabaye tube mu mahoro. Pero yo para vivir en paz necesito saber por qué se fue. Kiye kugira ngo mbone amahoro no kugira ngo nsobanukirwe impamvu yataye sheri wakiruka akagenda. Wari utwaye imodoka. Ana murió por tu culpa. Muvandimwe wanjye yapfiriye muri iyo modoka kubera wowe. Urangije uriruka urahunga. Kubera iki? Bebe uyarahindukira areba papa we. Icyo bamubaza icyo kibazo akareba papa we. Papa we iryo joro yaraje aramuyambira. Arongera areba uyu. Tu hermana es la persona a la que más he querido en mi vida. Nakundaga umuvandimwe wawe kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Asia bonita, Ntabwo wamukundaga. todos la queríamos. Iyo umukunda ntabwo ari kumuta. Lo que necesitas saber es que lo de tu hermana fue un accidente, que es lo que todo el mundo en esta mesa ya ha asumido. Empieza a hacerlo tú. Impanuka yarabaye twarayakiriye ko umuntu yapfuye nawe byakira. Dulce para postre. Nimba hari indi deseri iryoshye bayizane. Yari kurira. Kigoryi. Bano bavayo. Bano bambaye oranje n'abashinzwe kwita ku bakire bishyuye yabo. Nibo bashinzwe umutekano wabo. Nibo babaha amabwiriza bagenderaho. Kuko isi ngiye kurimbuka. Abakire bazagenda mbere. Murakaza neza muri Kimera. Soy Minerva. Je banyita Minerva. De momento este es un encierro preventivo dada la situación de escalada que ya han visto ustedes. Twese twabaye tuje hano bitewe n'ibibazo biri kubera hejuru ku isi. Momentos. Ibyo bibazo biracyari kuba. La Alianza Atlántica ha bombardeado San Ubu tuvugana muri kano kanya abitwa ngo ni NATO. Petersburgo en respuesta Bamaze kurasa ibisasu bya kirimbuzi mu Burusiya. Uburusiya nabwo mu kwiyora bwatatse Norvege. a Flore y podamos salir en algún momento de nuestra... Bivuze ngo intambara nihagarara nibwo turi buze gusohokamo hano tugasubira ku isi nibirangira isi tarembutse. Ustedes, Mugume hano Albo. nimutekanye urumva nimba NATO yamaze kurasa ku Burusiya bukarasa Norvege ibisasu bya kirimbuzi ibintu byazamutse. contingencia exterior. Ntimugire ikibazo twateguye ibintu byose. Ikibazo ni ¿Pero están ustedes para sobrevivir ese isi iramutse irimbutse mwiteguye kuzaba hano ubuziraherezo? equilibrio emocional penderá de un hilo? Y la angustia, Tuzaba tumeze nk'abaziritse ku kagozi turereta. con ello la depresión general, Depresiyo izadufata kuko tuzamara igihe kinini sinirimbuka muri buno buvumo. cosa que no voy a permitir. Kandi ntabwo nzabemerera nk'abantu mwishyuye ko depresiyo ibaganza. Esta no es ninguna de sus empresas aquí, mando yo. Iyi ntabwo ari kampani yanyu zimwe mwayoboraga zabahaga amamiliyoni nk'abakire. Ubu ninjye bosi wanyu hano. Ustedes me han contratado para Mwaranyishyuye kugira ngo ncunge umutekano wanyu es nite no ku buzima bwo mu mutwe bwanyu. será obligatorio socializar. Niyo mpamvu mwese bari muri ubu buvumo mugomba guhurira hamwe mukaba inshuti mukaganira Dos. mugasangira buri munsi kugira ngo nyine mbega depresiyo buri muntu ari wenyine iramufata. Noneho wibuka ati nataye akazi kanjye isi yararimbutse ndi mu buvumo njyenyine. Ati mugomba kujya muba muri hamwe mugahura mugasangira mukaba umwe mukirinda depresiyo. Levantaremos a coger nuestra comida y al terminar dejaremos los platos en los... Muzajya mubyuka murye kurya ibiryo rimwe muzajya mubyiyarurira. y trabajos sencillos. Hari uturimo tumwe na tumwe muzajya mwikorera Dejar los pensamientos negativos. kugira ngo mwirinde ibitekerezo bibi. Señora Aranoa, ¿qué tal? Madame Aranoya umeze ute? Bien. Nako Mr. Aranoya mbabarire. Cuénteme una anécdota graciosa. Hari inkuru isekeje ufite ngo uyimbwire? No se me ocurre. Nta nkuru isekeje ufite muri kano kanya abantu bose bari hano n'abakire n'imiryango yabo. Entonces, ¿verdad? Bwira akantu gasekeje wagiye wumva kenshi bavuga. De verdad que ahora no. Nta kintu gisekeje ndi gutekereza muri kano kanya nababwira. Nabasangiza. Ninguna a la mente porque está en modo gravedad. Muri kano kanya impamvu atatubwira ikintu gisekeje. Lo único que ve es Mu un... mutwe ari kwitekerereza ibitwaro bya kirimbuzi bishobora kuba biri kurangiza isi. Sibyo? El siguiente paso será... Ikiri buze gukurikira mu mutwe we rero Elinje. araza kujya aryama buri bitotsi. Mbega ari kubwira abantu bose bari muri ubu buvumo ati mu kanya mushobora kuza gutangira kujya muryama mukabura ibitotsi. dejar de hablar. Kuvuga bize kugera aho bihagarare Sion. mutangire kugera mu gihe cya depresiyo. Nuestro psicólogo, Nano Icyo gihe muzajya mujya kureba rero witwa Nano Paka ni psychologist wacu Baldini, ndetse na muganga Julia Bardini abaha imiti. la herramienta que poseen ustedes aquí abajo. Igikoresho cyonyine mufite hano Hostia, es... ni ukubaho mugerageza kwirinda umujinya mugaseka mukaganira. ¿Hay alguien que me pueda contar? Hari umuntu uratuza akaburage ngo akadutere. Tangiye kubabwira ibizababaho depresiyo ishobora kuzabafata. Yo? Aho zikuba mu buzima bwawe bwose isi yararangiye. Bueno, Cyangwa imyaka myinshi. cuando venía hacia aquí, me hacía muchas preguntas. Ndi mu nzira nza hano nibajije ibibazo byinshi. He llegado a la recepción Kugeza ngeze kuri reception. y le he preguntado a la chica. Baza uriya mukobwa nasanze kuri reception. Está ahí. ¿Qué tal es?
Este refugio no... ndamubaza ese ubuvumo nk'ubu ngubu tugiye kwihishamo bumeze bute? Uzi ukuntu yansubije? Es la bomba. Yambwiye ngo bumeze nk'igisasu. Wumve guseka bafite ubwoba babaye ariko uzi kuba uri ahantu wishuza ngo isi iri kurangira. Estamos aquí abajo. Iyo myitwarire yawe niyo dukeneye, abantu bameze nkawe mu bibazo basetsa abandi bakaganira bakishima bakiyakira. Gracias. Muryoherwe. Yarameze nk'uje kubibutsa ko ubuzima bugiye kugorana ndetse amakiriro yabo ari hano ndetse batangire bagabanye kwiyemera ko ibiryo bazajya babyiyarurira rimwe na rimwe bakikorera n'uturimo tw'amaboko. Sentó bien la cárcel al pendejo ese. Wagira ngo neza turi muri gereza. Ese día no se iba a cerrar mientras mi hija siga muerta. Kiriya kigoryi ku kireba cyasohotse muri gereza biri kumbabaza ndi kumva nshaka kukica. Ahora ya te Sasa bapari gushaka kwica uriya musore. he escuchado que han bombardeado Norteamérica. Nari kuri gutekereza ko Canada bayirashe, Amerika ya ruguru bayirashe. No importa Canadá. Je Canada ko bayirashe urakeka mbyitayo, Canada bayiturikishe. Los dedos de los pies. Ndi kubabara muri kano kanya. De tanto aguantar. Mfite umujinya. Lo único que quería era agarrar el cucharón sobre. Numvaga nafatira supu narindi kunywa nkayisuka kuri kiriya kigoryi mu mutwe cyanyiciye umukobwa. Riéndole la garra. Erega bavugaga burage nacyo kigaseka. Te está faltando el aire. Callando. Tuza. Mira por la ventana. Ya está. Tuza. Yo nunca fui un hombre templado. Y me da miedo tenerlo ahí. Wimbwira ngo ntuze kuko simbishoboye. Lo mío todo el tiempo porque creo que podría matar. Kanya nshobora gushiduka uriya musore No mwishe. digas cosas del cabello. Ntiyerimo ibyo bintu byaba ari ubuswa. ¿Te parece descabellado? Urakeka ni ubuswa. Y que haya arrasado con mi vida. ¿Qué te pasa? Umusore yanyangirije ubuzima, urakeka naba ndi umuswa. Se terminó ahí. Ubuzima bwanjye bwarangiye umunsi umukobwa wanjye uriya muginga mwica. Uyu n'umugore yishumbujije imyaka 2 ishize. Tenemos una familia, amor. Je nawe turi famiye, urabona waranshatse twabaye famiye. Decime una cosa, Mimi. Gira icyo mbwira Mimi. ¿Por qué crees que sos mi esposa? Utekereza ko ariye mpamvu yatumye uba umugore wanjye ngushaka? Warihabara ryanjye, Él se murió umugore wanjye arapfa, y me casé con vos. ndangije mpita ngufata nk'umuntu wari side chick yanjye cyangwa se warihabara ryanjye mpita nkurongora. Kumwe umugabo afite umugore we ariko ufite nihabara ku ruhande. Umugore yapfa ukahita uzana ihabara ukarigira umugore wemewe n'amategeko. Contesta. Subiza kucyumva ko nakurongoye. ¿O crees que te conteste yo? Cyangwa njye mbigusubize ngo ubwire impamvu nakurongoye. ¿Te hacer mi esposa? Wabaye umugore wanjye Por la nebulosa de la kubera ko mu mutwe byari byancanze umugore wanjye amaze gupfa n'umwana. de mi hija. Umukobwa wanjye arapfuye, umugore wanjye arapfuye, mu mutwe byancanze. Depresivos. Ndangije ndavuga ni ikintu gishobora kumfasha kwirinda akadepresiyo. Odias, arrosas Mu mutwe ntaza gusara neza. el cerebro. Mu mutwe numvaga byashaguye. Los amantes tienden a pensar que llegaron tarde. Ndavuga ni reka mfe kugufata nyine wagakobwa we uzuba umbereye umugore. Fueras el amor de mi vida. Wakekaga ko nkuzanye uru rukundo rw'ubuzima bwanjye se ariwe muntu nkunda ku isi? El amor de tu vida. Niko wambwiye ariko reka ntabwo uri ubuzima bwanjye. Nunca lo fuiste. Nta nubwo wigeze uba urukundo rw'ubuzima bwanjye warihabara ryanjye. Buriya abagore ari ukuntu amahabara ajya yibeshya umugabo abakunda umugore we cyane niyo yaza agaca inyuma aba yitekerereza umugore we. Hari ukuntu rero amaninja agenda akimajina ngo uriya mugabo ngo ndi urukundo rw'ubuzima bwe reka. No lo sabe todos. N'abantu bose barabizi. Hasta mi hija sabe que lo que estoy haciendo es un sacrificio. N'umukobwa wanjye azi impamvu natanze kino gitambo cyo kukuzana mu rugo. Es una cuestión de Kuba narabanye nawe orfandad. ni ukugira ngo umfashe nyine umbe hafi tu. Ubura akantu karaho. Como dicen los... Mbega ibe nkaho ndi umugabo ufite umugore biraha ariko ntabwo uri urukundo rwanjye. Urukundo rwanjye ari umugore wanjye yarapfuye n'umukobwa wanjye. Bitekereze ariko wahabarawe. Amahabara ariko hari ukuntu atajya yitekerezaho. Barakwereka umwana w'umukobwa yaje muri siporo. Uyavukana na sheri wuriya musore wapfuye witwaga Anna. Kuri screen baba bashyiriyeho amadirishya arimo ibishushanyo bimeze nkaho bari mu misozi, kumbe nta misozi yari. Twavugana. Yavuye muri gereza yari yakiriye. Ndi muri siporo. ¿Cuánto te queda? Minota ingahe? 2 kilómetros. Nsigaje ibirometero bike. Bueno, puedo esperar. Reka ngutegerereze hano mpaka umpaye umwanya tuvugane. Sí, Yeah. has tenido un poco de manía, ¿no? Umfitiye inzika kuva kera. Noel. Kuva kera turi abana bajya uturakaza ukatubwira ko Peri Noel atabaho. No guarda rencor por eso. Ntabwo ariyo mpamvu yonyine wanyangaga. Uzi ngo bangana kuva kera. Urebe. Yeah. Es una mierda, Asia. Asiya mbwira impamvu nyanga Mimi. cyangwa se Aziya. O menos que me odies.
ntabwo mbi wigire ikibazo ku bunyangara. A ti se te queda dentro. Kuko urwango rwawe n'urubundi rugumana muri weho. Cuando te levantas, cuando te acuestas. Iyo ubyutse niyo ugiye kuryama uba wumva ufitiye urwango. No te aguantas. Ukaza kwirukanka kugira ngo urebe ko urwango mfitiye rushira. Vengo aquí a correr porque el ejercicio genera... Kubera ko umuntu akoze siporo biri kuri misemburo bikagera no mu mutwe. Bloquean el dolor Noneho buribwe umuntu yarafite akabwibakirwa. de los niveles de Uyu estrés. mukobwa azi ibintu by'ubuganga cyane by'imyitwarire. La Wikipedia por las noches. Wabisomye kuri Google, kuri za Wikipedia. Medicina por las noches, Nize ubuganga manywa nijoro. ¿Darme en mitad del fin del mundo? Porque estoy siendo educada, pero me pareces un gilipollas. Nuko mba mfite discipline simbikubwire ko mbona uri ikigori cye. Espérate una cosa. Hari icyo nje kuguha. Umusore hano afite telefone yayinjije, abandi bose babambuye amatelefone. Gusa uyu musore ari telefone yinjijemo hano. Yayihaye uyu mukobwa. Me lo llevé yo el día del accidente. Umunsi nkora impanuka ndi kumwe n'umuvandimwe wawe agapfa nasigaranye iyi telefone. En aquella carretera. Naje kuri uriya muhanda nje gushaka telefone ye ndayibura. Cuando mi padre me dijo que estabas aquí, pensé Ubwo papa yambwiraga ngo uri mu buvumo. volver a sus recuerdos. Navuze ni nicyo gihe ngo nzi nguhe telefone y'umuvandimwe wawe urebe souvenir ze ujye umwibuka. Cyamuye telefone y'umuvandimwe we. Wapfuye Ana. Muri iyo telefone uraza gusanga mu rwibutso rw'umuvandimwe wawe basi ujye wiyibutsa uko yari ameze. Roxanne. Roxanne, kinga umuryango. Roxanne ni Puerta cerrada. n'akarobo kabakingira umuryango. Yaje hano. Aza gucomeka telefone arebe. Nos encontramos en la Toscana, Turi muri Tuscany. intentando captar un documento único. Ndi kugerageza gufata video y'ibintu mutigeze mubona mbere. Dar que tras 2 horas de siesta, Ngiye gukangura Ana. antes sin mal humor. Mukangura igihe cye cyo gusinzira kitageze. Ana yari shiriwe. Babaga basohotse. Ugeza kuri video y'umuvandimwe we. Ngiye kumukangura. Ana. Ana, es hora de ir a la playa. Ana. Rero tujye ku mazi. Esto para la posteridad. Rero tugende. Déjame en paz. Mvaho ndeka. Me iré después. Ndajyayo nyuma. Si reacciona al tratamiento. Yeah. Ni video bagiye bafata z'abakundana gake gake. ¿Lo hemos conseguido? Twabigezeho. ¿Conseguido? Rebe. Es la primera vez que te despiertas sin gruñir. Hemos seguido la experiencia. Icyo gihe ngukanguye ntukanguke utongana utukana ubundi ukanguka uvuga nabi umuntu agukanguye utamaze ibitotsi. Yeah. Te mato. Con la cara de sobada que tengo. Reba uburyo naniwemo. Rebe. Ponme otro whisky. Mumpe indi whisky. Señor Falcón, Mr. Falcone. sus misiones están limitadas a usar. Buri munsi buri muntu wese uri mu buvumo yemerewe uturahure tubiri. Sasa muri iyi buno buvumo barimo harimo inzoga pe, ariko urumva bazamaramo igihe kinini nabo batazi ngo kirangana gute, imyaka ingana gute. Niyo mpamvu hano bababwira ngo dufitemo inzoga zo kubaha, ariko buri muntu yemerewe icyo kunywa uturahure tubiri buri munsi. Kuko uvuze ngo abantu bari mu buvumo mutazongera kubona depo mujya kuranguraho, iryo joro barara banazinyweye bakazisinda basinze. Y ya lleva 2. Es una cuestión de Mu economía. rwego rwo kugira ngo dusevinge n'ibyo muzanywisha. Mas. Witwa nde? Tirso, Banyita Tiso. Tirso. Tirso. Ya vamos a Falcon. con una economía de recursos cuando haya solo 3 botellas. Así que ahora puedes ponerme un whisky. Ndabona ugifite amayoga menshi nsukiramo inzoga. pero Ntabwo byemewe, ntabwo narenga ku mategeko. Wemerewe uturahure tubiri watunyweye. Niyo mategeko ya hano. Umusaza yifitiye agahinda ko umukobwa yapfuye yita afata ikirahuri. Acércate cabeza cuadriculada. Va nkubwire musore. Necesitas una razón para ponerme ese whisky y yo te la voy a dar. Banza utekereze kuri whisky ugiye kunsukira. Se financió con el dinero de todo Buno buvumo tekereza ko ari twe twashoye amafaranga kugira ngo bwubake. eso. Bivuze ngo ibiri muri ubu buvumo mbifitemo uruhare. Términos matemáticos. Yo vendría a Mu ser... yandi magambo ndi sobuja. Poneme Nsukiramo whisky. un whisky. Whisky nona. Chaval, Musore. ponme 2 whiskies. Natamo uturahure tubiri twanjye twa whisky nari kunywa. Uyu nguyu yaratwemerewe ntago aranywa. Buri muntu yandikiye uturahure tubiri twa whisky. Costar estar aquí dentro con tu hijo. Biragoye kubona umuhungu wawe muri ubu buvumo. Uraza Iba a kumumenyera. vivir sin él. Nkuko nanjye nize kubaho nafite umuhungu wanjye. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Una semana? Ese tuzamara igihe kingana iki muvumo? Icyumweru? 2. A lo sumo. Ibyumweru bibiri cyangwa bizarenga? Uratekereza iki? Uzagenda umenyera kumwakira umuhungu wanjye. Nari kunywa uturahure tubiri ndanguheho kamwe. Amukubita iki? Ingwe jini. Bakiraho mva umutingito. Bari mu buvumo mva umutingito. Bari mu buvumo mva umutingito. Hey! Mu buvumo twari tuzi ko ariho batekanye mva umutingito. Turashize. Ibintu bitangira kudogera. Ndagira ngo urebe filime witonze. Mu buvumo ibintu bitangira kwangirika. Birangirika, urebe filime neza witonze. Hey! Ari ukwishyura ngo mu buvumo muzagirira amahoro, ariko naho urupfu rukabasanga. Hey! Rebe filime.
ibirahure bitangira kumeneka. Ibintu bitangira gusenyuka aho bari mu buvumo. Rebe filime witonze. Umukobwa afata telefone y'umuvandimwe we wapfuye imyaka ingahe ishize 3. Papa rebe avayo. Papa mwese mwerekere mu buvumo. Mwese mwerekere mu buvumo. Harimo ubundi buvumo hasi ngo bagomba kwerekeramo. Mimi ngwino tujye kureba papa. Uyu ni mukasi. Tujye kureba papa ahagurutsa mukasi. Niko twamwita ni habara rya se yaje gushaka. Mwerekeze mu buvumo. Ahandi harinzwe cyane bagomba kwerekera. Asiya urebe filime. Ngwino tujyane. Ngwino tujyane. Byakomeye mu buvumo. Yeah. Urebe filime. Yeah. Hey. Urebe. Akurino biranga utagira ngo urebe filime witunze. Mu buvumo bishyuye amamiliyoni yabo mu madolari naho bitangiye kwanga. Papa urebe filime uze bamubuze. Umanuke hasi no hantu honyine hatekanye mu buvumo mwakwihisha. Umwana ari gushaka papa we. Ari gushaka papa we. Uze bamubuze. Urebe filime. Uza gukingura hano. Yabuze papa we. Yabuze papa we. Pweni Fariko n'umukire. Imana yatwihereye. Urebe. Yeah. Yeah. Barakwereka muzehe atabawe n'abantu yitaga ngo nabanzi. Wa muhungu yanga. Meze neza nakubise umutwe hasi. Muzehe atabawe n'abantu yitabanzi. Desinfectado. ¿Y Mimi? ¿Dónde está Mimi? Mimi ari hehe? Mimi ni umugore we. Twatonganye sinzi ukuntu ameze. Ari mu buvumo. Muze akunino. Urebe. Bavayo. Ni filime witonze. Yeah. Katururi. Gezane sikari bari bagiye gucaho zirasenyuka. Dufate sanseri sikari zirasenyutse. Baza gufata sanseri. Urebe. Binjira muri sanseri. Binjira muri lift. Urebe. Abamutabaye ni bamwita banzika nguri kure wa Kigoryi wanyiciye umukobwa. Kigoryi we. Aha mwana wa. Uzi gutwara wasinze. Utwaye abantu babandi. Dore sanseri irabura feri irabamanura hari yitupfa. Sanseri yarabamanura ibura feri. Urebe filime witonze. Feri zigiyeho zihutirwa. Urebe. Feri zifatirwa hano. Habuze gato bari bapfuye. Bano bakira barishyuye amafaranga menshi ku buryo batapfa gupfira mu buvumo bwabo. Bishyuye amafaranga yabo menshi. Ubwirinzi bwose bwarashyizwemo. Ro bahise babazana. Babashize muri dome irinzwe none izengurutswe n'ibibeto bikomeye cyane. Urebe abakire. Ibaze nimba abakire bari mu buvumo bari guhangayika gutya. Ibaze abakene bari hejuru ku isi. Umukene arapfa. Bageze hano basanga amakuru ari guca ku mateleviziyo yose. Za YouTube channel zitwa za Rock Entertainment. Umunyarwanda utarakora subscribe yaragoswe. Basanga channel zose nta kindi ziri gucishaho. Max baje hano. Baje kureba amakuru. Barayambiranye. Muze Fariko ni wakomeretsa akira. Tome el asiento. Mwicare hano nawe utubyibaza ati nimba ndi umukire narishyuye amamiliyari. Ndi munsi y'amazi hasi mu kiyaga muri banka. Ibaza bari hejuru ku butaka ibyo bari guhura nabyo. Umukene arapfa. Katururi. Iza nasanga sheri bari batonganye karamwita habara. Ndakwiyamye. Yamubwiye ko yamushatse atari urukundo. Por favor. Mwicare. Yeah. Baby. Zakunino. Damas y caballeros, Bagore namwe bagabo. la Alianza Atlántica ha sufrido un ataque nuclear. Muri
kano kanya abitwa ngo ni NATO barashe ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se NATO uko wabyita kose. Sur del lugar en el que nos encontramos. Barashe mu majyepfo. La detonación que han sentido con sus posteriores. Ibyo mwumvishe rero n'umutingito utewe n'ibisasu bya kirimbuzi birashwe hirya no hino ku isi. La ONU ha exigido un alto el fuego inmediato que umuryango w'abibumbye usabye ko bahita hajyaho umwanya w'agahenge batongera kurasana. Respetado por todos los países. Ariko bisa nkaho ibihugu rwose bisa nkaho bitari kubyubahiriza. Pero vamos. Reka dutuza turebe nimba ibihugu byose bindi biri buze kwihorera nabyo bikarasa ibitwaro bya kirimbuzi cyabiri bwihangane. Buriya bimwe mu bintu twese tuba dutinya no kuvuga ngo intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi ishobora kuba isi yakwiyubika. Esta es la imagen exterior de la torre. Ari amashusho mubona naturuka hanze ku munara. Nos encontramos a 312. Twebwe ubu tuvugana turi muri fiti igihumbi munsi y'amazi. Más seguro del mundo. Hano niho hantu hambere harinzwe ku isi muri kano kanya. En las réplicas. Turategereza turebe ko intambara ihagarara cyangwa se bari bwicane bakamarana. Nuestras antenas. Además, televiziyo zose na YouTube z'ubwenge nka za Rock Entertainment turaba tuzikurikiye hano. Bakira babona ibitwaro bya kirimbuzi bindi birarashwe. Urebe babona ibitwaro bya kirimbuzi birarashe. Televiziyo yakoreraga na yaratsenyutse. Dore ibitwaro bya kirimbuzi. Televiziyo zirazima bakurikiranaga amakuru. Ahandi na yatangazaga nicariye nabo barahaturitsa. Isi irarimbutse. Umunsi wumvisha ngo ibitwaro bya kirimbuzi batangiye kubirekura. Uzamenye ko isi yose yiyubitse imperuka ibaye nta muntu uzasigara. Ibyo bibaye. Reka njye muri control center ndakomeza mbamenyesha amakuru y'ibiri kubera hejuru ku isi. We muze tugende. Abakire bari mu buvumo isi irimbutse bayireba. Bigenze bite papa? No puede pasar eso en unas horas que llevo. None se gute mu masaha make isi yabirimbutse? Una escalada nuclear no pasa en horas. Mwana wanjye ibitwaro bya kirimbuzi iyi ntambara yabyibaye ntago bitwara amasaha menshi ngo isi irimbuke. Pasan 10 minutos. Bitwara nk'iminota 10 gusa. Bira bintu mwumva ngo barasha ngo misire ngo muri iki gihugu ngo igihugu nacyo kirasa misire intambara ikamara imyaka. Umunsi barasha ibitwaro bya kirimbuzi. Nukwanga ibyo bitwaro bya kirimbuzi impamvu umva batabye babikoresha. Nukwanga mu minota 10 isi yose yabirimbutse. Iminota 10 gusa pana za ntambara umva abantu barwanya umwaka 2-3 barasa misire. Ibi filime. Mu bufumo. Quizá no sea el mejor momento, pero tal y como están las cosas ahí fuera. Ahari cyo gihe cyiza ariko nkurikije ukuntu ibintu bimeze. Sara la pregunta. Reka nsubize ikibazo cy'uyu mukobwa Asia. Y algo que Asia hari ikintu utigeze umenya. Fui yo quien le dijo a Max que se fuera. Max Manuka iba ninjye wamubwiye ngo nahunga asige mu muvandimwe wawe ahunge. Ninjye wamubwiye ngo najye kwihisha iminsi mike mu ishyamba. Urumva iyo wasinze polisi yagusanze ikagupima baravuga ati wakoze impanuka kubera wari wasinze. Ariko buri ukoze impanuka ukagenda ukitsimba ukazagaruka bagapima bagasanga nta nzoga zirimo. Icyo gihe muzereka bakwereka uko byagenze umunsi impanuka iba. Muze yaje ahabereye impanuka. Asanga umusore ari kumwe na sheri we. Max mwana wanjye. Max. Wakoze ibiki? Vete de aquí, no aparezcas en... Genda umara iminsi 3 utagaragara. Papa niwe abwiye umwana mugira inama ati wasinze leta nizi gasanga watwaye wasinze icyo bagukorera si ikina i Kigali. Buhunze baze tuzaba tubisobanura. Umukire wese ukwamera. Byarangiye yapfuye. Ntago namusiga umusore yari yanze gusiga sheri we. Ntago namusiga. Si te vas ahora, ugenda nonaha twavuga ko ari impanuka isanzwe yabaye. Nuguma hano bagapima bagasanga wari wasinze bizitwa ko uzafungwa bavuge ngo uri umwicanyi nyine wishe umuntu utabishaka. Buri urahunga ukazagaruka nyuma uvuga ati impanuka yari inyishe. Irukanga niko bigenda. Ubundi uhagarara gute? Jewe ranjye nibaza ukuntu umuntu un accidente ahí, una persona muerta. Papa yarashe icyo gihe atangira guhisha utuyoga twose azibanganya ibimenyetso nyine. Dense prisa. Papa yarashe ahisha utuyoga bari kunywa asibanganya ibimenyetso. ¿Tenías un plan? None se buryo wari ufite umupangu para salvar a tu hijo wo gutabara umwana wacu icyaha nikimugiyeho ko yishe umuntu. None gute wamugambaniye nyuma rero ukamwihinduka kubera iki? Nahinduye ibitekerezo nyuma. Principio sentí que debía liberar a Max de la cárcel. Nari napanze ko umwana wanjye atazigera ajya muri gereza bizitwa ko ari impanuka yakoze yatwaye umukobwa umuntu agapfa ni ibintu bisanzwe iyo warokotse ahubwo baragushimira. Durante el juicio no. Ariko mu gihe cy'urubanza nitekerejeho
te lo estoy enseñando a mi hijo. ndavugana umwana wanjye ntago naba mwigishije isomo rizima nk'umubyeyi guta umwana wanjye akora ikosa ryo gutwara yasinze nkamuhishira. Nabitekerejeho nyuma ndavuga nti agomba kubihanirwa kugira ngo yige isomo ry'ubuzima, yige kuba responsable. Papa yabyize nyuma. Provocado por el accidente Barakwereka mu rukiko umusore yaje aburana avuga ati rwose ngewe umusore kubera ihungabana yagize amaze kubona impanuka ibaye yarahunze abura ibitekerezo byibutsa tumutwe. Nyiricyubahiro uyu musore una conmoción postraumática. uri kuvuga ngo yagize ihungabana ngo sheri wamaze gupfa ngo yari impanuka isanzwe. Yo al jurado que como tal lo considere. Ntago ariko bimeze. Decidí que lo mejor Sorry. si te eras responsable de Narabyemeye ndavuga nti que había provocado. ndabizi ko umusore wanjye ngiye kumubabaza ariko ngomba kuvuga ukuri agahanwa. Akwereka icyabaye. Papa yaje mu rukiko kwivuguruza. Papa yaje mu rukiko uwo munsi. Umusore we bari bagiye kumurekura nyine bivugwa ati ni impanuka nk'uko umuntu wese yatwara imodoka akagongo bari kumwe agapfa. Ariko papa uwo munsi yaje mu rukiko yabitekereje aza gushinja umuhungu. ¿Estaba usted presente cuando...? Mr. Ferrero ashaka kuvuga ko ibyabaye umunsi w'impanuka ubizi. Yego. ¿Nos puede, por favor, relatar? Tubwire byagenze bite. Escuché, Papa yaraje. me asomé a la ventana, Nari ndi mu rugo numva urusaku rw'imodoka isohotse mu igaraje. salí al exterior. Ndangije ndasohoka Max iba al volante, nsanga Max atwaye imodoka ndamubwira ntisohoka. Anne iba a su... Yari ari kumwe na Anna mu modoka. Les dije que no salieran. Ndababwira ntibitwara imodoka mu mvura. Las llaves del coche. Ndangije mwaka n'imfunguzo ni mwana wanjye ntugatware mu mvura. Salió del coche hecho una... Max yasohotse mu modoka yarakaye iryo joro. Forcejeamos. Papa turatongana. Tenía un fuerte aliento. Nibwo numvisha umwuka w'umwana wanjye numva ko yasinze. Papa niwe washinje umwana we muri gereza. Ibaze kuba uri muri gereza ariko wari ugiye kurekurwa nako mu rukiko. Papa wawe ubwo akaza akagushinja akavuga ati iki cyana nubwo mugiye kukibabarira cyari cyasinze. Papa wawe akaba ari ukurega ntago ari ukabakwanga. Abagira ngo ubu umuntu umuri muntu ibyo yakoze ajya bihanirwa umenye kugira inshingano. Gute mutwara mwasinze? Sí, consiguió quitarme las llaves. Mírate la cara. Y salió. Sore yanyambuye imfunguzo ku ngufu. Yatse imodoka ariruka yasinze. Gracias. Urakoze ubwo buhamya. De este testigo tan importante, la tesis de la... Ubuhamya butanzwe bise buteca agaciro ibyo avoka yavugaga n'umusore uregwa. De verdad, Rafa. Uko niko kuri. Solo la que le inculpaba a él. Kuki se umurenganya Porque tú no contaste lo que hiciste tú. kandi nawe utarigeze mu rukiko uvuga ko wari wabanje kumuhishira? Kuki ibyo utabivuze mu rukiko ra? Un crío. Max yari umwana Tukaso asuka. yari afite imyaka 19 yakoze ibyo wamubwiye arahunga habereye impanuka. Antes de que abriera... Agiye kurekurwa urongera uraza uramufungisha. Kuki utavuze ko ari we wari waramubwiye ngo abeshye mu rukiko mbere? Mama yarababaye arakarira umugabo wa kigoryi watumye umwana wanjye afungwa imyaka 3. Ko ni wapfuye yari yapfuye. Llevarme a la tumba las pequeñas reflexiones que nunca te hice sobre tu marido. Umugabo wawe ibyo yakoze yari kuzafata bivuze. La maestra de un pelele que pudo salvar a su hijo y decidió condenarlo Iyo atabara umuhungu wawe yari kuba ari ikigwari. 19 a los 22. Ariko yahisemo kumwohereza muri gereza afungwa imyaka 2. Pasar por todo eso. Umbabarire ko waraciye muri ibi byose mwana wanjye. Me sobrecogió esa determinación por casarte con el más mediocre de tus compañeros en Nari narakubwiye ngo niushingiranwa n'umuntu uciriritse nk'uyu nguyu umukobwa wanjye uzabyicuza. Secotani. None utangiye kubyibonera washakanye n'umugabo uciriritse w'umukene. En fin, None dore utangiye kwicuza. cebarme más en tu error de juventud. Wabonye ibyo agukoreye? Matrimonio con Rafa no fue un error de juventud. Gushakana na Rafa ntabwo byari ikosa mama. El error de juventud lo cometiste tú. Ubwo watwitaga inda yanjye niwe wakoze ikosa. No tuviste el valor de abortar. Wananiwe kujya kunkuriramo inda ngo mfe utarambyara. El mizo que me tenías. Nakuze numva buri gihe unyanga. Eligiéndome Nakuze umeze nk'umuntu ushaka kumpindura ko nkoze kose. carrera. Uhitamo inshuti zanjye, uhitamo ibyo niga, uhitamo ahazaza hanjye. Eres tan tóxica, mamá. Mama wari umuntu mubi kuri njye. Era como un gran ataque de ansiedad. Nkiri umwana najyaga ntumutwe nkagira ihungabana. En los baños del colegio. Nkajya mu bwogero muri dushe. Ngashaka kwiyahura. Que igual no era amor, Ahari nshobora kuba narakunze umugabo wanjye. pero fue mi salvación. Ariko byibura yari ahari niwe wambaye hafi mu gihe nari mfite ihungabana. Niyo mpamvu nemeye gushakana nawe. Wumvishije ariko umugore ati ihungabana nari mfite mu rugo nta muntu n'umwe wanyumvaga mpura n'uyu mugabo Rafa aranyumva arameze nk'ari we wantabaye siniyahure. Niyo mpamvu nashakanye nawe. Nze ngo ari igihe umuntu mushakana atagukunze ahubwo ameze nk'uri kuguhungiraho amadepresiyo afite n'ihungabana bindi. Urebe Zehe Katururi. Yeah. Yeah.
bakiraho waje. Disculpen la espera, pero estamos teniendo problemas para conectar con el exterior. Mutubare byari byagoranye ko dubasha kumanika antene ngo dukura amakuru ari hanze. Antenas han podido sufrir algún desperfecto. Antene zacu zaduhaga amakuru zasenyutse. Defensa, como podrán ver, saldrá junto a un miembro. Chief of Defense wacu agiye gusohoka hanze na mugenzi we kugira ngo bagende baturebere hanze habaye iki. Vamos a ver cuál es la situación. Banashyireyo kamera turebe n'iki kiri kujya mbere. Mwese murakoze kwihangana. Urebe bagiye kubuhiriza abantu bafite amakamera bagiye kubereka hanze ari kubiki. Byifashe bite ku isi. Bashyiraho kamera bibafashe kumenya igihe bazasohokera mu buvumo. Hari ibibokisi babahaye. Urebe. ¿Listos? Muriteguye? Abriendo antecámara. Tugiye gukingura. Urebe bano barahari. Barasohoka. Gake nabagiye ku isi. Urumva isi yarashwemo ibitwaro bya kirimbuzi. Biriya bitwaro bya kirimbuzi niyo kitaguturitsa kigusigira ibyuka bibihumeka ukahita upfukamererwa nabi. Bisaba gusohoka wambaye wikwije utabihumeka cyangwa se n'ubushyuhe bwabyo butaza ngo bugutwike. Byose ahantu harashwe ibitwaro bya kirimbuzi. Biri kureba ijya mbere byose ku itumanaho ku ikoranabuhanga. Max. El agua del lago está turbia. Llegando a la torre. Turi kuzamuka over. Bano bari kurebera kuri kamera bari abambaye. En el interior de la torre. Hejuru ku munara hari dogere z'ubushyuhe zigera ku 100. Radiación. Radiation. Hay radiación, nivel bajo. Urebe ubushyuhe buri hanze ni bwinshi cyane. Fungura. Barakingura. Urebe witonze. Uyarebye hano. Barebye hanze barikanga. Ni ivumbi gusa, hari amataje n'amazu ni ivumbi gusa. Hano harimbutse isi yabaye umuyonga. Imwa mwivugisha utugambo ngo kandi ngesho hazaza nzaba meze uku, intambara iraza byose ikabisenya byose. Hanze umwuka warashyushye cyane. Ubushyuhe buri kuri dogere 138. Ubushyuhe buri kuzamuka cyane. La onda expansiva ha traído una ola de calor extremo. Urebe. Ikiraro nacyo cyasenyutse. Urebe. Temperatura muy alta. Ubushyuhe buri kuzamuka mugire mugaruke basanze ari imodoka yari paritse hanze. Kuyirebamo dore ibitwaro bya kirimbuzi ukuntu byica abantu. Abantu barashya bagahinduka nk'amasikorete. Ibitwaro bya kirimbuzi birakurimbura burundu. Atmósfera anómala. Ikirere kimeze nabi cyane. Ubushyuhe ni bwinshi hanze. Radiación crítica. Urebe dore abantu bapfuye nabi cyane. Mana yanjye, abakire bari mu buvumo n'abarokotse. Umukene arapfa. Katorori. 140 km/h. El bosque está ardiendo. 77 grados, temperatura crítica. Beretsa amashusho y'ibiri hanze, dore hanze ukuntu hasa. Dore hanze ukuntu. Luca, Cindy. Mubanguke none mugaruke byihutirwa igitaraganya. Baja de conexión. Urebe. Poneros más tiempo en la radiación. Ngo bagaruke. 240. Garuke byihuse. Ubushyuhe buri kuzamuka igitaraganya mubanguke over. Bano baragaruka. Ibe filime witonze. 400 milisieverts. 84. Umva dogere ziri kuzamuka ziyeje ku 143. Mugaruke. Urebe. Bana batangira kugaruka, batangira kwesitara amakamera. Besitara kamera n'ibikurura amajwi bigiye bereka situation hanze uko imeze kugira bazamenye igihe bazagarukira. Yaza gushinga kamera ku cyuma hano. Urebe. Akora ku cyuma kiramutwika. Yaramutwitse. Network zivaho. Luca, ¿me oyes? Luca, uri kunyumva? Bano bari kubireba. Ibi filime witonze. Minerva we arahiye. Bigenze bite? Fallo de conexión. Itumanaho riri gucika. Urebe. Antene iraguye, twari tugiye kumanuka we. Antene bari bagiye kumanuka, izajya bamashusho n'amajwi iragiye. 400 milisieverts. Umva dogere zigeze ku 147. Yakorewe fera beto ko Toronovisi arebe ko yamukuraho ga yahiye. Bira byuma byatwitswe. Mwinjire none igitaraganya. Mwinjire. Puerta.
uriya mwuka ukwinjiyeho umubiri wawe wawutwika, umwuka w'ibitwaro bya kirimbuzi. Asépticos y el equipo médico. Umva, ambara nawe ibisutu uzamuka ujye kubatabara. Hari babwiye ngo ahite yambara biriya bikote bambara ajye gutabara. Ndasubiramo, mugenzi wacu arahiye igikumwe. Biriya byuka biri by'ibitwaro bya kirimbuzi byagutwitse ku kiganza bishobora no kugera mu mubiri wose. Ashobora kuba yanduye we, ashobora kuba yanduye. Abakire barikanga, abakire barikanga, barakomeza baramupiriza. Ni ukugupuriza bakica ibikwinjiye mu mubiri, bamuzana hano. Rebe, Gaya mwumiyeho. Se ha roto la estanqueida. Gaya afashe mu kiganza cye. Apagar esas cámaras. Muzimye ibyo bikamera we, muzimye ibyo bikamera mudakanga abakiriya. Turashize. Mukena arapfa. Como han podido ver, la situación exterior es... Nkuko mubibonye hanze ni ikibazo gikomeye cyane. Por ahora nos mantendremos Guhera uyu munsi mugiye kuguma hano muri aka kavumo murimo. y comida. Tubanze twite kuba muri buryame n'ibindi byose tubyiteho, tubishyire ku murongo muri buze kuryama. Byakomeye gusubira ku isi bishobora kuzatinda. Haracyari igihe kinini. Haracyari igihe kinini. Bashobora kumara imyaka myinshi, ubundi bateguye ko bashobora kumaramo n'imyaka 10 muri ubu buvumo batarazamuka ku isi, kuko isi yararimbutse. Yarangije yinjiraho niba umukire bamwita Minerva. Umukire yinjiye hano araseka. Umukire yinjiye hano araseka, nimba ashimishwe n'iki? Ni abantu bapfa se ngiye ninjija yanjye. Ariko uzi kugira ngo abantu barimbuke wewe uri kwinjiza amafaranga. Nimba zayarira he isi yarimbutse. Yaje mu bakozi be. Bagore namwe bagabo. Araseka. Araseka. Urebe? Lo han creído. Uziko ibinyoma twababeshye babyemeye we. Mama we. Bano bantu n'abeskoro n'abatubuzi. Ibyo twabeshye byose birakoze. Bano bantu n'abateka mutwe. Isi nagiri kurimbuka, ahubwo n'abarara n'abateka mutwe bihimbiye agaporoje muhanga imirimo. Baragenda babeshya bakira uburyo isi igiye kurimbuka, bubaka ikintu bazabahungishirizamo, babereka amashusho atabaho. Do ahantu babahungishirije isi igiye kurimbuka. Yewe abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari, ariko uzikumva ngo isi igiye kurimbuka, za nibyo utunze byose wabitanga. Dore ku isi abantu baracyaroba amafi, amata aragenda, ubuzima abantu bari kuburya, isi nta kibazo ifite, ahubwo abantu ni abateka mutwe. Ndaje twirebere filime dutuje ku gasobanuyefilms.com. Urebe, iyi ni episode ya 2 nagutinda. Urebe ukuntu byatangiye byose mu nyubako ndende. Tureba episode ya 2, Billionaires Banker, a Vancouver Media Production, ku gasobanuyefilms.com. Byatangiye bite rero? Badusubijeho inyuma. Urebe neza witonze. Barakwereka wa mugore bita Minerva yarari hano, ni ukuriye biriya bisambo twamubonye, niwe nyiri mipanguye. Minerva yarari hano. Nuestro éxito depende de una sola cosa. Intsinzi yacu ishingiye ku kintu kimwe. Que sientan el fin del mundo como... Tugomba gutuma bizera ko isi igiye kurangira biri kuba. La mala noticia... Amakuru mabi. La gente ha visto tantas veces el colapso del mundo. Nuko abantu bagiye babona iherezo ry'isi mu mafilime, tugomba rero kuba kubita ibijyanye nabyo. Amakuru meza. Es que la tecnología es hoy. Uyu munsi kubera dufite tekinoloji, Si hay algún momento... sheri itarabagaho Vamos a hacer que lo... mu gihe cyose cy'amateka cyabayeho. Ese- Turi mu gihe cyiza cya tekinoloji y'ibintu bya fake bigaragara nk'aho ari ukuri. Ibyo bintu n'umugore avuze ubyumve neza, ngo Imana dufite dushobora gutuma abantu bizera ko tugeze ku iherezo ry'isi. Ngo uko uyu munsi wa none dufite tekinoloji ishobora gutuma ufata ibintu bitari byo ukabigaragaza nk'aho ari byo. Cuando la situación geopolítica se tense peligrosamente. Muri iyi minsi murabona ko ibibazo bya politiki hirya no hino bikomeye. Hirya no hino intambara ziba zivugwa, Sus focos calientes... ibihugu byenda kurwana, Rusia. Israel, Taiwan, Uno Uburusiya. de sus conflictos estalle... Izo ntambara zose tuzacunga zisa nk'iziri gusakuza cyane. Bien. Nibwo En tuzatangira una llamada a una hora... tuzatangira kubahamagara, de manera preventiva. tubabwire ngo mwitegure tugiye kubajyana mu ndake byakomeye. Pero nosotros ayudaremos... Kwa kundi intambara ziba ziri gusakuza, ngira ngo mujye mubibona ukumva nk'Uburusiya bwasakuje ngo tugiye kurasa ibisasu bya kirimbuzi, Amerika igasubiza ati muri ibyo bihe bizaba bisa nk'aho umwuka uri gututumba ari mubi, biriya biravugwa n'ubundi bikarangira. Nibwo tuzabafatirana tubabwira ati byakomeye mugire tugire. Esa sensación de inquietud con gente huyendo de la ciudad con grandes... Tuzashaka abantu tubishyire ku buryo bazaba bari hafi y'aho abakire bazaca, abantu bajye basohoka bafite ibikapu, amasakoshi, bameze nk'abari guhunga. En las televisiones hablarán del conflicto Breve. real, pero una vez suban el helicóptero
niyo mara kwinjira muri kajugujugu Propia escalada B. ibintu tuzahita tugaragaza nk'aho byazamutse cyane sobre el espacio aéreo. nibwo binjira no mu ndege bumva amajwi avuga ati intambara igiye gutangira nta ndege z'abasivile zemerewe kujya mu kirere bano babivugaga Desde ese momento, todo lo que vean y escuchen, kubera ako kanya muri mu ndace aho bazaba bari nosotros queramos. tuzaba tubakontora tubereka ibintu bidahari twafashe twahimbye Listos para ofrecerles nuestra tercera guerra mundial. bose bazaba bameze nk'abiteguye intambara y'isi ya gatatu 2, 1. urebe Vibración. bano nibo babipanze Accionamos los nibo pistones. babipanze we mukubitaho bya bimashini sha bitera umutingito bashyiraho ibimashini reba ukuntu babiteguye imashini bitangira kunyeganyeza inzu ku buryo wagira ngo cyagiye bicaye hano bakumva inzu Estará sobre una plataforma mecanizada, tuzubaka inzu ku buryo sistemas antisísmicos. imeze nka za nzu bubaka ku buryo umutingi utazisenya zinyeganyega ariko ntizigwe ku buryo inzu tuzayinyeganyeza bakagira ngo hejuru n'ibisasu biri guturika twabibonye bari barabipanze cyagiye ubwo bumvaga umutingito ibi byose byari byarateguriwe mu nama bazumva isi iri gutigita bagira ngo ni amamisiri ari kuraswa hejuru bya hehe Y entonces sucederá algo ikirenzeho poético que ha diseñado mi hermano. Haremos que emerja una beta de roca. hari ikintu cy'ikibuye nashushanyije tuzagikubita mu gikuta tuhamene El resto de sus vidas. bazahita bagira ngo ubuzima barangiriyeho murekure cya kibuye sha bebe kibuye baragikubise muri kontwari umuzehe hamwe yari yicaye neza neza agira ngo ni amamisiri abakubise Solo 127 centímetros. Baby. No ha podido darle. Se ha caído de la impresión. Ha sido error humano en un fallo. cyagiye ubwo wagikubitaga uriya musaza yikubise hasi Dame las Julia. notas de Guillermo Falcón. Pierre Mufariko niyikubise hasi Rango de frecuencia cardíaca acelerada. umutima we uri kuzamuka uri guterera ku 125 Parece que se está estabilizando. Atención. ariko ari kugenda asubira ku murongo cyagiye ubwo bahungaga babona bibarangiriyeho bose bebe hano bagiye bahasenya ibikuta bafite ukuntu babishwanyaguza bira ni ibintu bakora no mu mafilime ni ibintu nyine bakora bakabigukorera imbere ukagira ngo ni ibyanyabyo ¿En serio? koko ¿En serio vamos a montar una atracción de feria para que se traguen que ha estallado una guerra nuclear? Venga, por favor. niba dushaka kugaragaza ko ari intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi dushaka ibintu bifatika Una sensación real, lo que no es más que un... umva nubwo babona ari ibintu bisanzwe ariko bazabona birenze ari ibyanyabyo bebe igikuta kirashwanyuka ¿Vos locos o qué? wataye umutwe hano hari bari mu nama bari kubitegura En una catástrofe bajo tierra, señor García. abantu baza abantu bari munsi y'ubutaka bari guhunga amakuba yo kurimbuka ku isi Ni idea. batekereza iki Polvillo. bari kubona ivumbi ritumuka Polvillo. muri kuri ivumbi we ivumbi bararibekuye cyagiye ubwo hari hari kugira Polvillo cayendo. abantu bari mu ndake babona ivumbi ribagwiye Lapso. hano niho byateguriwe hano bari mu nama bategura ibintu byose bazakora ikibazo cyanyu mwabajura mwe nimutegura nugura n'umuntu ukamucapurisha kosho kiruka buriya ni ububwa Tónica. buriya ni ubugegera ntabwo ari ubujura abandi bajura baricara bakandika Dígame, señor García, gira gasiya usted tuviera que... ese urufite guhunga papa Ellos llenos de humo. uri kugenda ucana mu nzira ari umwotsi hari ivumbi Emergencia. hari kwaka amatara ya emergence abantu basakuza Las alarmas. Y sintiendo las entrañas de la tierra resquebrajada. isi wumva iri gutitira watekereza iki ¿Que es real? washidikanya ko isi itarangiye Supongo que no. oya ntabwo nabishidikanyaho Yo creo que tampoco. nanjye ariko mbitekereza ntongere kumvuguruza Tenemos 2 toneladas de polvo y humo que proyectaremos desde diferentes grietas provocadas por un sistema mecánico. sisiteme zose tugomba kuzishyira ku murongo nk'uko nazibabwiye dore cyagiye uko babikoze sasa bakakwereka uko babiteguraga ubwo babikoraga esikariye bakaziguhisha bano bagiye kuzicaho Tenemos que ir por el ascensor. tujye muri esanseri nabyo bari barabipanze Bienvenidos. we mutegure binjiye muri esanseri binjira muri esanseri bari bari kubacunga El ascensor. binjira muri esanseri El rodamiento del riel. tuzahita dukupa feri esanseri imanuke butosho bebe bari barabipanze Chispas. nyuma noneho tuze gushyiraho feri zo kuyifata ariko bagire ngo barokotse hamana mbega tubakura imitima babone ko biri seriye cyagiye bari muri esanseri yarabacitse manuka gutyo butosho Peligro, el mismo que al subirse en una montaña rusa. Pero bazamera nk'abari muri roller coaster estrellarse. bakeka ko bagiye gupfa A punto de reventar contra el suelo. habura gato ngo bapfe Atumba bien. tuzahita dufata feri Activar el freno de emergencia. dushyiraho emergency brake bebe cyagiye bamanuka Ciro, Aún no. mwe muretse imitima ikuke feri bahita bakubita feri bebe yeah uko feri zafashwe Y pensarán que han tenido suerte. bazatekereza ko bagize amahirwe barokotse ariko ngo bari bapfuye cuando estén en la cúpula como ratas que huyen nibamara kwinjira ahantu hasi bazamera nk'aho ubwato bari barimo bwarohamye para mostrar el... zahita ninjira nze mbereka amakuru za Rock Entertainment ica nizo biri kunyuzaho mbereka ukuntu intambara isi igiye kubarangiriraho byose
ni hano yinjiye kuko cyagiye bari muri dome. Podrá dudar, damas y Nta caballeros, muntu uzabishidikanya bagore namwe bagabo, de la realidad que cabe. kubera ko nta muntu wabishidikanyaho. Pero si aún queda algún incrédulo, tenemos unas en la manga. Ikizaba gisigaye rero ni ugukora cyane. No, Parker. ¿Cómo sé que es? Mr. Nano Parker, Quiere rodar, tendrá el efecto apocalíptico que necesitamos. turagira ngo bagiye bakuzanira umugabo usanzwe ukinisha amafilime, turagira ngo dukorere filime igaragaza imperuka y'isi ya nyayo, tuzabereka Y francamente no me han conmovido. ya filime isa nk'ari ya nyayo kwe. Pero a mí me han divertido. ¿Sabéis por qué conmueve Titanic o Avatar? Porque costaron 250 millones de dólares. Uzi impamvu Titanic na Avatar ari filime zakunzwe cyane abantu bakazizera, nuko zari zifite budget ya miliyoni 250 kugira ngo bayikore. Yo, con la Mu maye kimwe cya kabiri cy'iyo budget nabakorera filime mutashidikanyaho. apocalíptica. Urebe garagaza imperuka. Ngo bari rero bira byose babonye ni filime yakinishijwe. Estoy tiritando. Nabaha filime iri butuma abantu batita. 5 millones para hacer 8 minutos de... Tugwe miliyoni 125 z'idolari kugira ngo dukorere video y'iminota 8 tuzereka abantu bari mu buvumo bakabona ukuntu isi irangiye. Podría hacerlo con 20. Oya, miliyoni 20 zankorera. 2 años antes, para que nos dé tiempo de meter los efectos visuales más espeluznantes. Que hay un hongo. Barakwereka baje hakurino batangira gukora video ya miliyoni 100 bakora iminota 20. Puta del momento. Esa gente. Mugabo bya bintu byose ni filime yakinnye Un búnker. barayikina. Metros bajo tierra. Con Bibaza abantu bari mu buvumo hasi bari kubona isi iri kurimbuka muri filime bakagira ngo ni televiziyo ziri kubikamera ngo biri guca ku makuru ibyo byose twabikora. Con lo que vamos a rodar. Iyo filime izameze ite? una misión. Ni filime imeze nkaho muzajya kuri misiyo hanze. Mitad del apocalipsis nuclear. Tuzashyira abantu mu buvumo bigaragaze ko isi irimbutse. Noneho mwebwe barimo indani babasore nk'abantu mugiye kureba hanze ukuntu abantu bapfuye bameze. Musohoke hanze kumva ari filime bino babirikodinze imbere. Bya bindi twabonye basohotse bakajya hanze bakabona abantu bapfiriye mu modoka umwe akanashya n'ibiki ni ibintu bari barashutinze imbere barabibika. El puente en una cantera. Turubaka umunara hano niho muzinjirira. Al fin del mundo. Murakaza neza mu iherezo ry'isi. Dore filime ahantu bayikamereye baragiye barubaka miliyoni 125 n'amafaranga menshi. Dore bya bindi basohokaga bari kubwira bakire ngo hari abantu twereje timu hanze ngo igiye kureba ukuntu hanze hamaze gushya. Ni ibintu bakameye mbere ni filime bari kubereka ya mirambo yari mu modoka barebamo hano utungurwe ubwotsi uri hirya imiriro. Ni ibintu bari barashutinze imbere. Con efectos digitales. Urebe. Corres como lunar, ¿vale? Pero sin esta. Urebe. No. Bueno, correr normal. Pero aún queda el giro final. Un explorador pone la mano en la barandilla. Umwe muri mwe najya gusubira mu nzu azafata ku cyuma nk'ugiye kwashinga antene ayita shyagaye ifatweho acumba umwotsi bavuga ati umuntu yaranahiriye hanze. Está pegado como un chicle y dice bavuga ngo gaya mufashe mu kiganza byakomeye batekereza ko ari buze gupfa yishwe na radiation. Rebe byose bari barabipanze ni filime beretse abakire abajura bari hano. Que cuando vean iyi video nibayibona iyi filime tugiye gukina quitarán las ganas de volver a salir a la. Ntabwo bazigera bongera gutekereza kuzamuka ku isi ngo barebe uko hameze. Bazahita bavuga ati abo ku isi barashize bararimbutse nitwe twarokotse ku isi twenyine bo kuzabara inkuru nk'abakire twigumire mu buvumo imyaka ishoboka. Oh mama we bino bintu byo kutihangira umurimo mwadukanye Billionaires Banker filime nkiza ariko ziko nziza nangira ngo mwicare mwige. Dore babashyize aba bakire bari hano yawana twarokoye n'amafaranga kabisa abantu hejuru bari gupfa ubu nitwe dusigaye ku isi tumeze nka Nowa mu nkuge n'inyamaswa. Umukobwa ari hano bamwita Asia ariko twe turamwita Sia rega niko bivugwa. Ari hano ari kureba dore abaganga ukuntu bari kuza bita ku bantu babitaho byahe abantu babakuye imitima. No, gracias, Tirso. Nimba ari ubucuruzi bwiza wacuruza abantu nuko bacuruza ubwoba. Buriya nimba n'abapasteri ari ikintu cya mbere bacuruza kibinjiriza amafaranga. Babacuruzaho ubwoba nutagira gutya biragenda uku nudafanga amafaranga biragenda uku. N'abateka mutwe rega nabo benshi muri bo pana bose. Gucuruza ubwoba ku kiremwa muntu ukiremwa muntu kirikunda. Hola. Bahe hose oya. Josi. Azanira uyu mama we. Gucuruza ubwoba ni ibintu birenze. Ahora entiendo por qué cuando de pequeño te Byo n'abapfumu bacuruza. que no. Namenye impamvu buri gihe nagusabaga ngo mubyare muri umuna wanjye ntimumubyare nuko utakundaga papa. Sobre todo con la que está cayendo. Lo dices. Mwana wanjye ndagushimira ukomeje kunyitona ibiri kuba. Uravuga guturika ku isi. Ya tiraron una bomba en Hiroshima. Baturikije Hiroshima ariko n'ubira cyahari. Discotecas a rebosar. Colapsada de turistas. Tubari twaho turuzuye muri Hiroshima abantu bariyo.
natwe dushobora kuzazamuka ku isi tugasanga ntago abantu bashize burundu. Año 235. Una locura, mamá. Umwana ari guhumuriza mama we. Se va a la zona cero. Abantu basigaye bagiye bakafata amaserifonga aho harashwe ibisasu bya kirimbuza aravuga mu Buyapani. Hay con zorros y ciervos correteando por ahí. Ugira ugasanga inyamaswa ziriruka mu ishyamba. Vive allí. Bambi ni hatuye. Yeah. La vida seguirá su curso. Siempre lo hace. Y a nuestra familia pasará lo mismo. Ubuzima buzakomeza muri famiye yacu. Tuzarokoka. Viviremos. Tuzarokoka mama. Ndagusezeranya. Yarabyuka. Ni Asiya itacaho. Mfite ubwoba. Asiya caho. ¿Tú escuchaste lo que dijo mi mujer? Wumvisha ibyo umugore wanjye yambwiye kare. ¿Por qué pasaba por ahí? Ngo yashingiranywe nanjye atari urukundo ari ukubera ko nari mubaye hafi mu bihe by'ibibazo. Estaba en un pico de ira. Umugore wawe Frida ubwo yabivugaga yari afite agahinda. Pagado. Gusa ndakare kuba umugore wanjye ambwiye ngo twashakanye atankunda kweli. Mfite ubwoba. ¿Tú te imaginas qué tristeza aquí dentro? Solo. Uri kwibaza ukuntu biri kuba turi hano twenyine. Umugore wanjye nawe ambwira ko atanankunda. Rebe. Uyareba umugore we wa kabiri yashatse. Dale la vuelta. Umva, bihindura ibintu. Cree que despreciable puede ser maravilloso. Umugore wawe yavuze ko yashakanye nawe kubera ko yari ari mu bihe by'ibibazo ukamuba hafi ngo atari urukundo. Eso es lo que le tenés que vender. Genda umwereke ko ahubwo kuba waramubaye hafi ari ibintu birenze. Un clavo ardiendo. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Algo de lo cual aferrarse para no caerse al vacío. Abantu bashaka ko turangira tuba turi ahantu ku musozi tukamanuka. Bikoresha mu mahirwe yawe. Después todo termina. Iyo umuntu mubanye atagukunda cyangwa se ngakakubwira ko agukunda bimara ibyumweru bingahe cyangwa amezi 3 bikarangira akakwereka ko atagukundaga. Un punto en el que tuvimos ariko ibaze ko yeho mubanye ubuzima bwawe bwose. 20 años. Tumaranye imyaka 20. Te salvaste de su madre. Wamutabaye mama we wari umumereye nabi uri intwari ye. Vamos, aguantar a esa señora 20 años de cenas de Navidad. Y le dio una nueva vida a Frida. Frida namuhaye ubuzima bushyaratu zikari byo. Hey. Falcón, vengo a revisarle. Falcón nje kureba uko umeze. Aza kumureba. Míreme. Ndeba. ¿Dolor de cabeza? Mutwe uri gukurya? Náusea. Ya. Tampoco. Nta sereri ntayo. Sí, cuando me levanto me mareo un poco, sí. Lo mejor es que estés tumbado. Gusa ndi guhaguruka nkumva gasereri gake. Que vigilar que no tenga hipertensión craneal o alteración en el lenguaje. Claro. Gracias, doctora. Ducungira umugabo wawe ko umuvuduko w'amaraso utazamuka cyangwa isereri. ¿Encuentran bien las 2 personas que salieron al exterior? Abantu babiri basohotse hanze bameze neza. Aguante a uno de ellos en la barandilla. Umwe muri bo twabonye gayi ifatwa ku cyuma kiramutwika. Solo una diminuta. Iriya gayi yahiye mu kiganza. Ahora mismo el compañero está en observación. Ariko bari kumwitaho turakeka araza kumera neza. Radiación a la que turakeka iriya radiation yamutwitse mu kiganza nta kindi iri bwangize ku mubiri we. Ntugire ikibazo uyu n'umuganga. Rebe. Ndi muri Budapest. Esta iba a ser nuestra noche vieja. Uyu munsi wagombaga kuba ari ijoro twinjira mu mwaka mushya. Ariko papa we yanze kumerekeza. Uyu mukobwa ari kureba video uriya musore Max yagiye afatira mukuru we wapfuye bakundanaga. Papa agufungirana mu nzu. Arashaka uzamera nka Asiya se. Papa yagombaga kukuma tugatemberana yari yatembereye mu Burayi. Ndaza gukomeza ngo wema video y'ukuntu umwaka mushya ndi buwinjiremo nawe uraza kumeze nkaho turi kumwe. idiota eres. Uri ikigoryi. Umukobwa nawe akamwoherereza akantu. Pero bueno, video. he pensado que puedo dejar mi cuerpo aquí si mi mente está contigo en Budapest. Numvaga tugomba kujyana muri Budapest nkasiga umubiri wanjye. Además ahora tengo la cena de mi padre. Nasangiye na papa n'inshuti ze sasu yari hano yumvisha ibikubita muri toilette. Yagiye kwisha muri toilette ngo yirebere video ni telefone yahawe. Ako ni ikiri gukubita muri toilette yo hirya. Yumva ari igikubise. Turashize. Yumva ari igikubise. Bebe, fata telefone arayibika. Ntabwo bemerewe kugira amatelefone wayinjije ni Max. Yumva ari gukorora. Amena urugi. Bano wumva igikubita. Ngeze anasanga hari umuntu uri kwiyahura. Hari uwimanitse mu kagozi. Araza aramufata amaguru umuntu atabapfana. Mumfashe mutabare hari uri kwiyahura we. Baza gutabara hari umukiri uri kwiyahura abantu depression zabarenze. Ariko uzikumvaga isi yose yarimbutse abafamiliye n'abandi bose. Wengo wahungiye mu buvumo. Abantu bamwe abakire depression zatangiye kubafata bashatse no kwiyahura. Bamukuyeyo.
ndagira ngo urebe filime muzana hano dore ijosi Tiene pulso. ntabwo ndi kumva umutsi yapfuye muganga urebe filime yeah. bavayo baze barebe ni ibiki yeah. yari yimanitse mu mugozi we musubira inyuma mwe muri aho No tiene pulso, necesita epinefrina. Si la tengo. ameze nk'uwapfuye Desfibrilador, vamos. we muzane bya bimashini bishitura we mutima barawushitura Ayúdame. Fuerte. babanza baramubaga za kunino abajura ariko barateguye bafite n'ibikoresho ko bari babyiteze kuko ukanga umuntu umukire nk'aba ngaba bifitiye n'isukari izamuka vuba ibikoresho byo kwa muganga barabifite n'abaganga nta mukire ugomba gupfa kuko niko babiba Carga 260. Apartaos. zamurushyire kuri 660 No responde otra vez. uyu niwe muganga Preparada? uyu mukobwa nahise ubuganga Dos. charge baramushituye umutima barawushitura hari ibitaro mujya mu bya pirate umuganga akagukora ngo umutima wahagaze ngo nugushyingura kubera nta bikoresho bafite ugasanga umuntu wanyapfuye igihe kitageze ariyo mpamvu bakubwira ngo umukene arapfa ariko iyo muri bya bitaro bifite ibikoresho urapfa umutima ugahagarara bakawushitura mpaka ukazuka kucyo ntabaye uza abantu bajya bapfa igihe cyabo kitageze kubera nta bikoresho bihari uyu Minerva Me complace comunicarles que no hemos registrado nuevas réplicas, así que nuestro equipo de seguridad considera que ya no es necesario que sigan en la cúpula. ubu tuvugana nta bindi byago bikiri hejuru ikipe ishinzwe umutekano ivuze ko mwakwisubirira muri unit zanyu aho mwararaga hongeye haratunganywa bavuye muri domu hasi ngo harinzwe n'amabeto menshi cyane bazamuka hejuru ngo mu byumba byabo Minerva ¿Se ha recuperado del todo su mujer? wa mugore yakize habuze gato gapfe Menos mal que Asia Falcón ha reaccionado con... uriya mukobwa bita Asia niwe ntamufashije Controlar la situación. situasiyo iri muri control Se ha colgado de una yari yagiye kwimanika mu mugozi situación catastrófica y esto va a ir a más. kandi urabona ko ibintu biri buze kuba bibi cyane uko iminota y'icumi abantu batinda mu buvumo bari buze gupanika batangire biyice hano harutangiye sasa kugira impungenge Hay Reba. cuadros de ansiedad. abantu benshi uri kubona hari udukomo sasa bambitse abantu bose bari muri ubu buvumo ku buryo bakontoranga amaraso yabo ari kugenda kuri uyu muvuduko imitima yabo iri guterera kuri iki gipimo kuko barabizi ko bano bakire babifitiye ibirwara kuba babayeho mu buvumo bazi ko ngo abantu bari gupfa n'imiryango n'ibiki ibyo ngibyo bishobora gutuma abakire babapfana niyo mpamvu babambitse udukomo kugira ngo bajye bacunga ufite ikibazo babe bamutabara mbere Tenemos a 15 personas. abantu bagera kuri 15 umutima uri guterera ku ijana kuri BPM 135 Cuando preparábamos esto dutegura bino bintu y yo te hablaba del miedo, iby'ubwoba twabivuzeho ko abantu bazagira ubwoba bakagira umwiryane bakarakara sensaciones reales. bagatangira kumva ko ibintu ari ibyanyabyo bagapanika Estaba refiriendo. watekerezaga ko ndi kuvuga iki we wabwira abantu ko isi iri kurangira isukari ntizamuke nyine Pon el plan. tugomba gukomeza umupangu wacu No acepte este trabajo para... kano kazi ntabwo ariko ngiye nashaka ko tuzakora uyu we azi ko ari ukwiba abantu bikarangira ariko ari kubona ari ibintu bihambaye Esto no es un trabajo. ibi turimo ntabwo ari akazi Este plan es lo más grande que has hecho en tu puta. uyu niwo mupangu w'ikintu gihambaye cy'ubuzima bwawe wigeze ukoraho Tienes miedo, te aprietas los machos. nimba ufite ubwoba isuganye utuze ukomeze umupangu turimo nta gupanika urazana imikino turi kwiba abakire aho uzi gufata babakire ba mbere babandi nyine bose uzi b'indobanure ukabwira ati muzana amafaranga yanyu n'ubundi se muzayakoresha iki kisirimbutse yose bakayagushyira mu biganza Como caminan. reba uburyo bagendamo kureba abakire bagenda Peso del fin del mundo sobre su... bose bikoreye uburemere bwo kuba isi iri kurangira ku bitugu byabo ariko urugendo ruri gukomeza bari kugenda ibaza icyo kintu ariko ati abantu bakomeje ubuzima kandi bazi ko isi yose yarimbutse ariko ubuzima burakomeza buriya niyo mpamvu ngubwira ngo wowe wumva uri igitangaza uri kampara urapfa mu gitondo nimugoroba ubuzima ku isi bugakomeza nkaho nta cyabaye uzi abantu bapfuye uyu munsi ubuzima bwakomeje hari n'igihe ngo wicwa n'inzara ku kiriyo cyawe shatu ukarya tukananywa kandi wowe warishwe n'inzara bene wanyu banze kuguha amafaranga bakaza bakagura amabyeri tukaba tunywa abaguze United Gin ingwe gin tukanywa La demostración palmaria de lo que puede pasarles si salen fuera del búnker. bose ubu bamaze kubona ikimenyetso cy'ibyababaho baramutse basohotse muri ubu buvumo ¿Quieres ver la guinda final? urashaka kureba finali ngwino tugende nkwereke finali
nyagasani bamwita Minerva niyo nyiri imipango aragenda kuzanira umusore bagiye amutera make-up wa wundi wasohotse hanze. Exposición directa máxima radio. Tugiye kubabwira ngo wa musore kubera igaye yigeze gufatwa ku cyuma radiation zamutwitse. Hemos desgajado la dermis y le hemos dado. Batera ubwoba ko no basohotse hanze bamera gutya. ¿Qué te parece? Bamuteye make-up nka zimwe zo mu mafilime. Urabizi? Tugiye kwerekana ko uyu muntu yarababaye aca. Tugiye kubakanga umuntu usohotse hanze niyo washyaho gato ku kiganza umubiri wawe wose urashyuka gurumana. Kubira bitwaro bya kirimbuzi bikora. Necesita más humedad, está muy seco, ¿no lo ves? Que supure líquidos corporales. Umva mwongere utuntu kugira ngo bigaragare neza neza nka hari ibyanyabyo. Vale. ukwicara hano nyine babashyiramo agateleviziyo ku buryo muba mumeze nk'abari ku idirishya muri kureba imijyi mwaturutsemo. Yahe No pensar al meterte en la cama, ¿no? Sí, eso es lo que iba a hacer, sí. none se uje ngo turyamane nakubwiye ko nashakanye nawe nagukunda. Como si no hubiera pasado. Ntabwo wakwijijisha ngo wigire nkaho nta cyabaye. Que era un clavo ardiendo. Ibyo wambwiye kare. O de una vida infeliz con la trastornada. Nagutabaye ubuzima utari wishimiye bwa mama wawe. ¿No? Bivuze ngo ndi intwari yawe washakanye nanjye kuko nagutabaye nyoko. Nosotros no empezaremos enamorados, ¿vale? Pero eso, ¿qué más? ¿Qué dura eso? ¿3 semanas? ¿3 meses? Nosotros ahora estamos en el mismo punto al que llegan. Je nawe twamaranye igihe kinini tugeraho tutishimanye turababazanya ariko turakomeza turabana bivuze ngo niko abakundana banyabo bamera. Ya te lo digo yo. Eso es con lo que sueña todo el mundo. Yo no. By'abantu bose barota ntago ari njye. Es que al decirlo en alto me he dado cuenta de lo. Ubwo nabivugaga imbere y'abantu nkabisakuza nkavuga ko ntigeze ngukunda nuko ntashaka ko tuzongera kubana. Baze kubisiri kurimbuka abakundana bari gushwana. Sha ibintu byo guteretana nabyo rero. Uziko ni isiri kurangira abagore n'abagabo bakundana. No puedo. None ugiye kuma divorce isiri kurangira. Rafa, yo creo que Rafa, mejor que nos puede pasar. Cyaba ari ikintu kiza kuri twe dutandukane hakiri kare ibaza ariko. Nta hantu umugore atagutungurira mukundana akagukubitira divorce ubanza. Niba yimukubitiye mu buvumo isiri kurangira kandi nibo bonyene barokotse. Meditación para meterte en la cama conmigo. Ntabwo ugishaka ko turyama mu buriri bumwe. Que se rastrera, ¿eh? Umuntu mubi. Ubuzima bwose wambeshye ku nkunda. Llevándote por Ubeshye umugabo nkanjye wagukunze turagumana. sorpresa. Ubizi neza. Bravo, Frida. Njye naragukunze. Fingiendo que había amor. Wanyambuye ubuzima bwanjye uri kujijisha utanankunda urabizi ndakwiyamye. Umuntu rero wakwanze nta kintu kimwe yamubwira ngo agukunda. Rafa. Todo el mundo sabe cuando. Abantu bose barabizi iyo urukundo ari urwanya rwo rumeze. Siempre que yo te he querido poco. Urabizi ko nigeze ngukunda cyane imyaka yose twabanye. Wikwijijisha. Urumva umugore ari gukunda kubwira. Arabwira umugabo maranye imyaka 20 ati wikwijijisha ngo utungurwe nkaho nigeze ngukunda. Iyo umuntu mukundana ubyiyumvamo imyaka yose tumaranye urabizi ko nigeze ngukunda byanyabyo. Namwe muba mubizi ko abagore banyu batabakunda ariko mukijijisha. Cosa es que haya sido tan patético como para haber aceptado este matrimonio. Pensaba que era tu forma de quererme. Nabonaga uburyo nkundamo nkagira ngo nikukunda ntago nyine we. Oya. Puedo asegurar que no. Ntago ari kuri abakunda nagukunze. Yo me he enamorado, me he vuelto. Iyo nkunze umuntu ubundi ndasara wigeze ubona gusarira. Turashize. Baza umugore maranye imyaka 20 gukubwira ibyo bintu n'isiri kurangira. Nabakire. Nta mukene uri muri ubu buvumo mutaza kwibaramo ndabazi. Umukene yarapfuye hejuru ku isi twabibonye. Umukene abajura bamwishe kandi akiriho. Umukene bamwishe. Umugore wese anapakira mu buvumo naharahukanye. Ibaza ariko nta hana atakwahukanira. La de mi madre. Urabizi ngiye no kwibanira na mama wanjye yahukaniye kwa mama we. Urahukanye. Para volver con ella. ¿Te pasaste? Twarashyingiranywe. Ntago wansiga gutya. Man, ahora vas a echar la bilis en el búnker de tu madre. Ntago wansiga mu buvumo narakubaye hafi umeze nabi. Umuntu wakwanze cyane cyane ari umukobwa nta jambo rimwe wamubwira ryatuma gukunda. La coherencia. Basi shyira mu ubwenge, shyira mu gaciro, kirazira. Bashyira mu marangamutima ntago bashyira ngo mu gaciro. Muri logique wapi? Bano bantu bo muri bino bihugu byo muri kiniki. Keretse aho mu Rwanda niyo bagira logique n'ubwenge bwinshi. ¿Ves? Umva.
No te puedo querer con este patetismo. ntago nagukunda uri ikigoryi gutya. Si me gritas que vuelva a casa. Ibaze ko nakubwiye ngo nguca inyuma n'ubundi ukanyakira tugakomeza tukabana. Urumva nakunda umuntu w'ikigoryi gutyo. Mana yanjye. Te he sido infiel y me gritas que vuelva a casa. Ndagira ngo wumve ijambo umugore abwiye umugabo hano. Ati mugabo wanjye ntago nakundana n'umugabo w'ikigoryi nkawe. Ati baza umugabo nahamagaye kuri telefone nkubwira ngo ndi kuguca inyuma. Aho kugira ngo unyange ukamamagara ngo basi taha mu rugo ngo yino utahe. Byarangiye ibyanjye nawe ntago nakundana n'umugabo w'ikigoryi gutyo. Bivuze ngo ubundi kubabarira umugore wa guciye inyuma. Ni kuriya kuntu ngagufata kuriya wumvishe nyine. Kuriya wumvishe. Papá, ¿quieres que hablemos? Papá, tuvugane. Hablar, no, ¿por qué? No. Oya, twivugana. Hemos tenido una discusión, pero... Jye na mama wawe twashwanye muze disi arasaze. Mejor es la última. Papa, tuganire mbonye mama gukubita indobo. No creer que no hayan puesto... Ese nta n'utuntu two kurya baduhaye muzehe inzarira mwinshi. Nta biswi, nta kantu ko kurya. Muzehe byano nta kintu cyo kurya kirimo. Baduhaye amajyane gusa. Kuva ejo sindarya. Papa. Inzarira mwishe muzehe. Inzarira mwishe na stress buriya muzehe bamuteye n'indobo yarakaye arukura umuntu aba yabuze ikintu akora. Muzehe ihangane. Papa, agakobwa karamureba uyu. Kamaze iminsi kamureba muri video. Wambonye se. Papa, Max arakurikira. Papa. Muzehe azana. Venía por algo de comer. Nyine ikintu cyo kurya. No fuera de horario. Tiene que esperar al desayuno. En la cumbre no he comido nada, lo prometo. Y yo ahora necesitaría algo para sentar. Urumva mu nda hari kundya, umuvuduko w'amaraso uri kuzamuka. Lo siento, señor Varela. Nta byo kurya tuguha. ¿Me estás diciendo que he pagado una millonada por este búnker de lujo? Nishyuye amamiliyoni n'amamiliyoni. No me puedes preparar a mí. None ntago wampa akagati n'agacizi ngo nirire. Niyo mategeko nijoro iyo abantu bamaze kurya nta wundi urya. Ibiryo biri ku mubare. Umva nataye umutwe. Uzi iyo nataye umutwe ukuntu bigenza ndarya kugira ngo nsubirane amahoro. Ku manywa abantu bajya kurya ngiye sinagiye kurya. Mwatanze ubuntu bw'ubukaroni sinaburiye. Rero kuko nariye mumpe umugabane wanjye nkurye isahane yanjye rengo nyirye mumpe portion yanjye sinigeze ndya mumpe ibyo nagombaga kuba nariye kare. Rafael Varela está fuera de control. Rafael Varela umutima we utangiye kugira ikibazo hano bahita babibona ari muri restaurant baza kureba bashyize amategeko ko ninjoro nta wundi muntu urya yabandi bamaze kurya. Mujye kuri kamera murebe nimba mu bantu bariye ngewe ndimo musubize inyuma murebe nge nago nigeze ndya bahise bohereza yako nago nigeze nijya ugiye kubona bona bohereje umusekirite uriya nuje gukubita papa nago nigeze nijya muze yaraka afite depression umugore amaze kumwanga azana afungura kuri buffet afunguye anabona mu bunyama ahita atangira kuburya atangira kurya ubunyama abona n'akagati bohereje umusekirite yanari iki kigabo maze kubuza umukire nk'uyu wihaye shira ibiryo hasi shira ibiryo hasi Muze ararya kure y'amashanyarazi yarabibona Muze ari kurya shira ibiryo hasi ni umukire bakwiye utwa amashanyarazi zaba mukubita ishanyarazi bamurambika hasi ngo nuko ari kurya amasaha yarenze yagasani bano bajorana no kubaha umukire ngiye kuguha amasegonda 3 yiture kura papa wanjye sore nindwanya avuye gereza 3 2 1 rimwe no bura amashanyarazi ahita mukubita tsutsuki umeze neza bibi mwana ni indwanya we taka amashanyarazi uretse kaboko kamwe urashaka kano sore ni indwanyi arabanza arabasebya bapfuye ibiryo uretse wa muginga aramuhindukiza ngo ukubita ishanyarazi papa rumirwa urwana rwo rusigaye rukubita rwagiye gereza rurudage papa nimba ushaka ibindi biryo birye oya nahaze mwana yarabwiye ati papa nimba ushaka ibiryo rya rekura umusekirite w'abandi agende aramunaga hava y'abandi haje n'undi birebye ubona abasekirite hano ni benshi. ¿Por qué hay más policía en un búnker de millonarios? Kubera iki ubuvumo bw'abakire burimo abasekirite benshi kurusha baba muri gereza
ubundi ahantu hari abakire gusa ntago hagombaga kuzamo abasekirite benshi, ahubwo bari kuzanamo abandi bakire benshi. Biratangaje umusore ukuntu harimo abasekirite benshi. Hano bantu ni ibisambu byibuke. Tumufunge, iyi ntago ari gereza. Ntago ari gereza. Yako mureke agende. Yakubiswe yasebye. Urabona kano k'amashanyarazi? Me lo pides mañana. Nzakaguha ejo Cuando estés más tranquilo. wamaze gutuza kuko ndabona wasaze. Uyu musore ashani ikirara. Gereza yaramuhinduye. Nzakaguha ejo. Muzengwe no twigendere. Barikanze hano harimo icyana gikubita kimeze nka jetiri gakuba. Jetiri gakuba. Icyana kirakubita hano, hari usebejwe mukubitishije akaboko kamwe yasebye muri societe. Umuntu muze twigendera gihongera gukoreho. Mwana wakusigaye kubita nka jetiri gakuba. Ninjye wabyaye abandi baragendesheje. Urebe hano wibuke hari ibintu bimeze nk'ibiscreen ubyuka ureba mu gitondo ukabona bimeze nk'ari izuba rirashe. Ni ibintu besteye nyine bwakeye. Pantalla. Ni screen badushyiriyeho. Pero sí deben ser las 6 de la mañana. Mbona ni nka saa 12 z'igitondo nyine akazuba ukabona karashe kandi ntagahari. Nama televiziyo. De la que me hablabas. Porque yo te cuido a vos, pero vos qué haces por mí exactamente? Naje bikubitekerezo nkwitaho, ariko se wowe nkorera iki? Ni wa mugore wa kabiri yashatse akamubwira ko yamushatse atamukunda. La noche, ¿sabes? Ijoro ryose naraye nibaza. Umve. Nunca valoraste lo que teníamos vos y yo cuando éramos amantes. Ubwo wari habara ryanjye niwigeze ushimira ibyo twakoranaga. Intimidad. Ibintu byari biryoshye mwibanga. Twari twishimye tunezerewe dufite imbaraga. Echándolo el auto 3 veces. Buri kanya nabaga ngutekereza nawe ntekereza. Canciones juntos. Nabona indirimbo nziza nkayikumvisha. No, esto era un amor que lo dejaba todo. Ibintu biza guhinduka. Sentate, por favor. La doctora dijo que tenías que hacer. Muganga yavuze ko ukwiye kuruhuka. Sentate, Guillermo. Nicara ntago nicara. Teníamos era hermoso. Icyo gihe ukiri habara ryanjye nibwo ibintu byari bimeze neza. Sentate. ¿Qué me importa? Uraza kugira stroke. Me estás asesinando con la mirada. Maso yawe ari kunyica. No me mirabas así. Y yo te comía viva con los ojos. Kera ninjye wagukunda gukiri habara ryanjye kurusha uko nkunda. El canto aparcaba en segunda línea y si me pitaban. Iyo umuntu yatuvugirizaga ihone ngutwaye. Y liarme a puñetazos por. Numvaga nasohoka modoka nkagenda nkamukubita. Estar ahí. Icyo gihe ukiri habara ryanjye numvaga twabana umugabo yari agifite umugore yari habara rye. Y cuando tocara tu agencia de modelo. Nazaga kukureba muri agence wakoraga wa modelingagaho ni baba modo. Vos en algún momento aparecías por la ventana y nos quedamos así. Cyangwa abandi muri hoteli nkureba hakurya wambuka umuhanda. Yo fingí encontrarme mal para ir a buscarte. Hari igihe nirwazaga kugira ngo nkubwire uzo ndebe. A la calle. Nerviosísimo. Ntambuka umuhanda umutima wanjye uri gutera cyane nje kureba. Sí, de hacer el amor con vos. Nje mu cyumba cya hoteli ngo turyamane turashize. Mukobwa ntago yiyubashye. Mientras me esperaban con los focos de luz encendidos para seguir con la foto. Babaga banegereje ngo bamfotore ndi kwitekerereza wowe. Yari umumodo. Umukiraza kumushaka umugore wamaze gupfa. Mwabagore mwe mwumvishe buriyo umumaze gupfa abagabo ntago bashaka abagore bamenyanye uwo munsi, bareba muri ya mahabara yabo ufitiwe icyizere. Bashakaga kuba umugore wanjye byanyabye icyo gihe. No entendimos lo dichosos que éramos cuando había deseo acá. Icyo gihe ntabwo twigeze tumenya uburyo twari twishimyemo. Tienes razón. Vamos a volver atrás, amor. Dusubire inyuma mu bihe. Vamos a volver atrás. Dusubire inyuma mu bihe. Vamos a divorciar. Niba ngombwa tunahane divorce twongere twihebere nkaho ndi habara ryawe. Vamos a volver a la clandestinidad. Toca Satán. Esto es un Rimbar. Eran edificios judíos que kumbe hakuno wari uri kwifata video. nazis en la Segunda Guerra Mundial. Umva inyubako ni y'abanazi ba mbere bagezemo mu ntambara ya kabiri y'isi. Bayihinduye akabari dusigaye tuyinyweramo. Yari kureba video uyu musore yifashe kera yoherereza umuvandimwe bakundanaga amwereka ahari. Donde hubo tanto dolor hay ahora tanta alegría. Por el yin y el yang. Max. Hey! Yeah. Bimeze bite?
umusore iryo joro yanywaga yereka sheri we batari babashije kujyana. Yasohokaga akajya mu kindi gihugu, yashyiragaho videwo ye, akajya mu kabari yoherereza sheri w'amavideo ati ndi mu kabari ndi kumwe n'abasore turi kunywa, apana babandi banyu bajya mu tubari bakahita bazimya phone ngo sheri ngo narindi kugusangira n'aba. Yaratashye. Byari birenze. Te tengo que decir que hace un poco de frío en Budapest. Necesito calor. Ndakonje ndagira ngo nshyushye muri iri joro. Icyo gihe yagiye kuryama, ni video yoherereje sheri we. Estamos solo. Ubu ni njye nawe gusa. Ngiye gusoma buri hantu hose, ariko iminwa yawe itarimo. En los labios aún no. Ndayigeraho nyuma. Voy a meter mis manos Intoki zanjye ngiye kuzishyira debajo de tu jersey. ubwenda bwawe. Y vas a temblar. Ehe. Parece la piel. Utitire. Tugambuye umusore kuvuga tukantera n'isoni ngiye n'isesemi. Porque sé que ya estás mojada. Ndabizi wamaze kuba nimba ari ngo weki. Ehe, yumvisha amagambo y'urukozasoni bohererezaga umuvandimwe wapfuye wakundanaga n'uriya musore, ahita ajya koga. Reka njye koga amazi akonje. Yeah. Señora Falcón, Madame Falcon, es usted del grupo sanguíneo AB negativo. amaraso yawe ni AB negative. ¿Y por? Tiene que acompañarnos. Ngwino tukujyane. Yumvishe mukase bamutwara. Un minuto. Urebe, baramutwaye, baramutwenga afite amaraso. Groupe sange bumvishe bayikeneye. Uyu arabibona. We, mumujyanye. Bakurikira mukase, kurikira mukase baramutwaye. ¿Dónde la lleváis? Mumujyanye, tumujyanye mu ivuriro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No estamos autorizados. ¿No podría acompañarme ella? Lo siento, pero no es posible. Kugira ubwoba byose biramera sawa. Uyu arakurikira. Asi arakurikira mukase baramutwaye. Madame Falcon, umusore nawe yabakurikiye. Ibintu byo kuza batwara abantu n'ibiki. Abantu nabonye bakubita papa. Por un asunto médico, yo estoy estudiando cuarto de medicina. Umva nize ubuganga nanjye ngomba kuba ndi kumwe namwe imyaka ine nkareba nimba ari cyo naba fasha. Con ella. Twinjira nize ubuganga. Arinjira wenyine. Espero aquí fuera. Yize ubuganga siya. Umva ndaba ndi hano ngutegereje. Mujyanye. Bamujyanye umusore yaje. Kuyabura hari gitire yabonye ibintu by'urukozasoni uyu musore yaganiraga n'umuvandimwe we by'uburaya. Hola, Max. Bite Max? Estoy esperando. Ndategereje. ¿Qué pasa? Nibiki? Estos tipos a Mimi. Mimi bamujyanye. Médico. No estaban autorizados. Bamujyanye mu bintu byo kumuvura sinzi. Bita yitsimba hano. Aramukurura. Cicika. Bano bacaho. Rebi. Bajinga bakora ibiki hano. Yavukana na ex we wapfuye. Nakosheri. Telefone ya Anna wayirebyemo. Pero muy poco. Yego narebyemo gake ariko sinarebye byinshi. Dios, pero era demasiado doloroso. Kureba video ze byambabaje cyane. Siento que te haya removido. Babare nimba byakurakaje. Entonces me lo puedes devolver. Gaho nsubizira telefone rero. No. Oya ntago nayigusubizira telefone. Wibuke niyo telefone yonyine ishobora kuba iri muri iyi nzu. Kubera icyo utayinsubiza. Sé la tarjeta. Simukadi nayikuyemo. La quemé. Na telefone ndabitwika. ¿Y la gratiné? Nayitwitse telefone. Coño, no así. Uri kunyinisha. Max, te Así. entiendo que era demasiado doloroso, ¿no? Kureba zira video byambabaje z'umuvandimwe wanjye. Lo que había en ese móvil también era mío. Me lo Iriya diste. telefone yari yanjye nanjye. Dijiste, os devuelvo su recuerdo. Wambwiye ko njyewe na papa udusubije urwibutso rw'umuvandimwe wanjye. Yo ntabwo wahindura ibitekerezo. Recuerdos a alguien para pedirlos de vuelta al día siguiente. Utudiye ibintu ukashaka kubyisubiza. Te lo di porque te vi rabiosa. Kubera ko wari warandakariye impamvu naguherera telefone. Poner en duda que todo lo que vivimos fue kugira ngo umenye ko njye umuvandimwe wawe namukundaga nicyo nagira ngo urebe. Urukundo utasanga ahandi nirwo namukundaga. ¿Sabes lo que pienso yo del amor, Max?
uzi icyo ntekereza ku rukundo Max? Un bluff, un engaño. Urukundo ni ububeshyi, urukundo ni ubutekamutwe. Más que una mentira sobredimensionada desde hace siglos por la mitología. Urukundo nicyo kinyoma cya mbere kimaze igihe ku isi. Pasando por urukundo ni imigano, urukundo ni amafilime, urukundo ni ukwamamaza. Wikipedia, Ibyo nabyo bisomye kuri Wikipedia. romanticismo no es más que una manera de enmascarar nuestro propio instinto animal, porque abantu bihisha inyuma ya maske y'urukundo kugira ngo banezeze ibyiyumviro byabo, ariko ntabwo ari urukundo. Lo sabes, ¿no? Ibyo kandi urabizi. Ikiremwa muntu turi inyamaswa. Tumeze nk'abahuriye muri parike. Y tenemos una cama. Tukagerageza gufatirana umwe agafatirana undi kugira ngo ibihe bye bimere neza. Mwarangiza mukabyita urukundo. No soy muy de bares, en serio, Max. Si asumiéramos que todo es una cuestión biológica, sufriríamos. Iyo ni biology ntabwo wayihakanye. Pues ¿por qué no existiría el desamor? Iyo urukundo rurwanya rwo ntabwo abantu bari kubabara. Nta muntu wari kuzajya ubabaza undi. Pensar que no solo vivimos con alguien para copular y criar, sino que hay algo más. Tugomba kumenya ko abantu batagomba kubana gusa. Otro mágico. Hari n'ibindi bibyisha inyuma. El estómago y bla bla bla. Bira byose mubeshya ngo akunze umuntu ngo ibinyugunyugu bibona mu mutwe wapi. Expectativas. En el sofá, con el rímel corrido. Uzikiba iyo bimaze kugenda gutyo ni ugusigara urira umuntu ngo yakwanze kandi byaritwa ngo n'urukundo. Umukobwa sinzi umuhungu wamubabaje ngo urukundo ntirubaho nta rwemera. ¿A ti qué te ha pasado exactamente estos 3 años? Muri imyaka 3 nari ndi muri gereza ntibiki byakubayeho. Puesto las bases racionales y científicas para ser feliz. Nubatse fondasiyo yo kwishima. Finito. Nuko birangira nubatse ikintu cyima ibyishimo bya nyabyo. Urebe. Akurino. Disculpen que les hayamos llamado tan precipitadamente, pero... Mutobare kuba tubahamagaye hano byihutirwa. ¿De qué se trata? Dukeneye ubufasha bwanyu. 3 del grupo A veneno. Mwese ko muri batatu mufite amaraso yo mu bwoko bwa AB negative. Al hombre del guante perforado. Muribuka wa musore wazamutse hejuru agiye kubarebera ukuntu isi iri kurangira gaye igashya n'ikiganza. Quitamos con urgencia. Akeneye amaraso kuko yaje kuremba. Usted me dijo que no había sufrido. Ariko mwari mwatubwiye ko radiation itangije ubuzima bwe. Me equivoqué. Twibeshye. Vamos a operarlo de urgencia. Tugiye kumubaga. Dukeneye rero amaraso. Comenzaremos con usted. Turahera kuri weho. Gracias. Abandi mwakoze. Tugende rutanga amaraso. Gutanga amaraso ni inshingano zanyu, ngwino ningiye yagufata. Bohereza umuforomo ujye kumufata amaraso. Ibintu byakomeye umuntu wasohotse hanze ariko uzana ibisasu bya kirimbuzi biba byarashe. Iyo byamaze kwarasa umwuka wasigarura kwa areba ibyo abona wa mugabo umubiri wangiritse. Abona bari kujya kumureba bagiye bambaye bikwije kugira ngo atabanduza. Barabanza baranipuriza bano bajura bafite ukuntu batera ubwoba bakire. Bano bakire kubakuramo amafaranga birasaba kubatera ubwoba. Izingagari narabuze ahantu tuzazibira. Y dejamos que vean a nuestro jefe de defensa en una urnita. Mu rwego rwo kugira ngo badakeka akantu na gato. Serán las víctimas perfectas para difundir el miedo. Tugomba guhimba ikintu cyo kuzana abantu nka batatu bakabona umurwayi radiation izamwangije umubiri wose ari gupfa. Kubyereka abantu batatu más inquietud. Tuzamwinjiza mu ivuriro. Era nuestro modus operandi. Ubwo buryo tuzakora. Clave del suspense en el. Kwa kundi muri filime biba bimeze. Horrible. Haha n'abantu banzu kabatera ubwo bagatangira kwibagirwa ko filime bari kureba ari filime bakagira ngo ni ibyanyabyo. ¿Este es el cineasta del grupo? Pues no tiene ni puta idea. We bya filime ntabyo uzi. ¿Qué dices? Lo que Hitchcock decía era justamente lo contrario. La filime bita Hitchcock urayizi itandukanye n'ibyo. Que la bomba está debajo de la mesa, para que esté todo tenso ahí. Ahubwo kubereka nka bomba iri munsi yabo nibyo byabatera ubwoba. Si tú ves la bomba. Iyo umuntu abonye bomba umva. Gracias. Vamos. Akoze muceceke. Y ese hermetismo inquietante les hará creer que lo que pasa es atroz. Bino bintu tuzabikora mu buryo bumeze nk'ibanga ndagira ngo wumve bano bantu sasa ukuntu barenze. Ngibyo bintu tuzabikora mu buryo bimeze nk'ahari ibanga tubahamagara ari batatu bimeze nk'ahari ibanga tutababwiye nicyo tubahamagariye. Mediante pinganillos con el volumen. No twe tuzadukomunikanira mu twamatwi mu twitumanaho. Tiene hinchazón abdominal. Umva mu nda ngo hari gushwanyuka. Es síntoma de hemorragia interna. Bisa nk'aho indani amara ari gushwanyuka. Si no está mareada puede salir. Umva numvise rero ije wigendere. Igendere. Urebe. Yarumiwe. Areba umuntu hakurya ari gupfa. Está disparando el pulso. Umutima yangu uri gutera cyane we. Yo turashize abantu bapfuye nabi. Umutima ugeze ku 138 we. Mbega ukuntu abantu bari gupfa nabi. Nyagasani. Por favor, tiene que salir. Urabizi musoke mugende n'ukuri murega kureba ibintu. Nakoze ibi byose ni ibintu byo kugira ngo batere ubwoba bakire. Nka batatu gusa kugira ngo batatu bajyana amakuru mu bandi. Barasohotse bikanze. Byose byari imitwe. Kugira ngo abakire mukomeze mabike mu bwoba bumve ko atazagira n'ukeka. ¿Qué ha pasado? Mimi bigenze bite? Badusabye amaraso. Uriya mugabo ari gupfa. Agiye gupfa Mimi yindupfa.
El hombre que se le arregla la wa mugabo wagiye gushinga antene hejuru agashya kuri ga radiación. radiation iramwishe. Eso. Uzi icyo bisobanuye? Uzi icyo bisobanuye? Que nunca vamos a salir de aquí. Bisobanuye ko tutazigera dusohoka muri ubu buvumo. Nicyo bisobanuye. Bisobanuye ko hejuru hakiri radiation, bazatinda munsi y'ubuvumo imyaka myinshi kugira ngo ubwo bumara bubanze bushire, cyangwa se igihe kinini gishoboka. Turabikoze we, turabikoze, kandi ibyo babikorera abantu nka babiri bakagenda bakwirakwiza igihe ati muza hano batujyanye. Muzi byabaye kugira ngo bakomeze bavuga ati ibintu koko byadogereye. Ukoze akazi. Aba bajuri byose barabyizuye umugambi bawucuze neza. Umugore yashana umugabo. Yeah. Umva namwiboneye yarari gupfa, dore igihango kiratangira gukwirakwira. Umva nanjye namwiboneye. Bazi bikoze bishaka n'abantu batatu mwibanga bagende bakwirakwiza igihuha, kuko buriyo muje mukabwirira abantu inkuru icyarimwe ntago icyo gihe bapfa kuyizera neza. Ariko izanywe na batatu, ikipe ivuye gukanga abantu yaje hano. Ewana y'amafaranga turayarya y'abakire. Abakire bayatwimye ko neza no kujya tubatera ubwoba bakayaduha. Abagabo bihangiye umurimo, poroje bayize neza. Sasu yarebye abona hano hari umugore utangiye kurambirwa bino barimo. Wibuke yakomeje avuga ati bino bintu si byo nasabye gukora. Haro bitanejeje. Dore nyiri imibare ye iri gutegura, dore nguyu. Os quiero todos con los huéspedes, en la galería, vigilando que no vuelva a ocurrir ningún imprevisto. Mugende membe muri mu baturage mumenye ko nta kintu kidasanzwe cyabaye. Mubigaho. Mugende mubigaho. Hano hari ubabaye afite agahinda, arabona bari kwiba mu buryo bubi. Buriya mu bantu mujyanye mu mugambi mubi ntihaburamo umutima ucira urubanza cyane akabivamo mbere da. Je bino simbimenyereye. Ntago waburamo umwana mwiza. ¿Qué coño? No te acerques. Kuma kure yanjye. Va. Tranquila. Tuza. Respira conmigo. Yeah. Y piensa. Yaza kubumviriza. Lo que nos ha costado. Twarakoze cyane kugira ngo tugere hano. Digas nada. Mbere kugira icyo uvuga barasomana turashize menya ari kupure. Uyarababara nimba yababajwe n'iki arabazuminga. Yababajwe n'iki? Lo siento. Me tengo que ir de aquí, Minerva. Mfite kuva hano ngiye ngataha Minerva. Yagasani. Tengas ansiedad. Birasanzwe kuva wataye umutwe. Mis manos. Habuze gato ngo umugore apfe mu kanya turi kumwe. Por verme a mí hacer el imbécil. Undi mu kanya shoke yari imufasha abonye ibintu ndi kuvuga. Ndi kubeshya ngo umuntu ararwaye ngagiye gupfa. Estamos torturando a esa gente. Yeah. No. Estaremos pendientes. Ellos se adaptarán a la vida aquí abajo. Ikiremwa muntu gisanzwe cyakira ubuzima uko bwaba wikose kigero kikabumenyera kikabaho. Abakire bari mu buvumo bari bamenyereye kubyukira mu nganda zabo. Ikiremwa muntu kizakira kuba mu buvumo. Es el animal más fuerte que hay. Ikiremwa muntu nizo nyamaswa za mbere zikomeye ku isi. Tengo un souvenir para ti. Ngufitiye souvenir shu. Mira. Hano rukomeje kureba amavideo muri telefone. Y mi hermana ha ayudado. Saluda. Benati na Maka baramfashije. Bari kureba video y'umusore yohererezaga anamukuru we. Bakundana. Hano niho tuzabiteka. Icyabe cyari cyo cyose. Asu yaje hano. Afata telefone ayijugunyamo hano turashize. Urebe kumeje kureba uriya musore kuko yakundaga umuvandimwe we. Nubwo bakomeje kumukeka ngo yaramwishe ngo yaramukundaga. Sheri. Nafashe icyemezo. Minerva. Nafashe icyemezo. Ndagiye gusubira ku isi mvuye hano. Turashize. Asubiye ku isi. Vas a volver al hospital de la Paz. Ugiye gusubira mu bitaro bya La Paz wakoragamo. Ko mbikeka. Uriya n'umuganga bari baramurukirisa mukura mu bitaro za CH Kangaze abafashe kwiyibira. Que jamás voy a decir allá afuera. Ngiye gusubira ku isi ariko nta muntu nzabibwira ko muri kwiba abakire hano munsi mwivumburiye abakire.
y cambiarás de... umva urabizi nusubira ku isi uzagere witekerezo uhindura ibitekerezo nkuko na hano wahinduye ibitekerezo uhamagare polisi umunsi umwe babwire ko ari abakire bibwe bari kwibirwa munsi y'amazi ejo amakuru yacu amenyekane badufate duteze abantu bivuze ngo ntabwo ujya uguma hamwe urahuzagurika ku byemezo byawe umuntu uguha imbaraga ni njye iyo uri wenyine urahuzagurika ariko iyo mubwimenya bakundana umugore ngo agiye gusubira hejuru ugiye he ngenda azamutse ndagiye mwitambika ndarahira nta muntu nzabwira ukuri nutareka ngo ngende ndajya kubwira abaturage bari hano mbabwira ukuri ko muri kubabeshya yavuze iryo jambo umujura mukuru ahita ahaguruka ngo nimutandekura ngo mve hano ngende ndabwira bano bakire muri kwiba bari mu buvumo ko muri kubabeshya isi itarangiye Ahora es el momento que da más vértigo. Cuando la ikintu uvuze giteye ubwoba wari wabona roller coaster iri kuzamuka hejuru igiye kumanuka viene la bajada tumba abierta. urafata ugakomeza aho kubumva ko ugiye kugwa ndakwizera nawe nyizera ndumva tugiye kurangira nubikora Mira esto. Míralo. Mira. reba hano Yo he hecho esto. ibi byose ninjye wabikoze Una obra maestra de ingeniería. Es un cubo de Rubik perfecto. narabiteguye neza ntuje Lo he hecho nadie antes ni lo va a hacer jamás. Y todo ha salido de mi cabeza. byose byamvuye mu mutwe Lo he filtrado yo. El agua que te bebes la he depurado yo. amazi unywa ninjye uyatunganyije ibyo nagusabaga cyose kuva kera waranyemereraga ukambwira ko ubuzima turi kumwe bukuryohera Muchísimo mejor. Y me vas a tener que dar las gracias una y otra vez. unyesha ubuzima ufite uyu munsi ibyo wanyuzemo byose urabinkesha menya naragukundaga cyane Que te seguía. ku buryo nagukurikiye A pensar en tu delirio. ku buryo ntanatekerezaga ko ndi mu bintu bidashoboka by'urujijo Pero hoy cuando gusa uyu munsi te he visto. ubwo nabonaga unejejwe n'akazi turi gukora ko kwiba abantu nkabona we birakunejeje abantu bari kubabara Toda esa gente está... abantu bari mu gahinda Familia. bari gutekereza ko ababo barimbutse bapfuye n'inshuti zabo zapfuye we nkabona uri guseka Me he dado cuenta. nibwo namenye ko ibyanjye nawe birangiye utari umuntu mwiza abantu bari kubabara ubabaza abantu wowe ugaseka ukishima ndekura ngende utarajya kurakubitana n'umujura nyiri imipango Julia. Julia cyangwa se Julia Pido esto para la ansiedad. nari nkuzaniye ibinini byawe Lorazepam, Lorazepam, Diazepam y Triazolam. Triazolam Escoge la que quieras. urayinywa ibihe binini biguturisha uyarabimena Soy yo la que te medica. wakigoryiwe ninjye muganga uguha imiti ntabwo ari wowe uyimpa ¿Ves? ntabwo ari wowe umpa imiti ahita amusunika amumanura ku etaje turashize aramwishe aramwishe umuntu kuri etaje ya nivo 10 manutse aparika nabi manutse nabi ahita apfa aho kugira ngo umuntu ajye kwica umupangu w'abajura bamwica bya bintu biri seri abantu batangiye kuhasiga n'ubuzima bwabo reka ntabwo warya amafaranga angana kuri amaraso atamenetse ndaje tureba izindi episode nakubwiye ngo gugasobanuye films.com uyu n'umwaka wagasobanuye si nk'ibyabanje mbere buri cyumweru amafilime mashya amaseri mashya gura abonema yawe bigishoboka hari igihe tuzananga abantu bashya ko bagura abone